Wonya ye didi so no tra no anti ni nua ba no na liga didi na tam saa dia a wo me ya nipa ba ko nson wo me ya nipa ba ko nson no tam didi no koma wo me yina nson no e didi sule wase ne to sa de ne plate anti ne busia fo no ni nua ne mu a e kai na wo mo tam liga didi wo mo tam nti aliga ba ware ne kunu dia and they want twan ki nyam nam anuanwe wan twan ki nam anuanwe na me say me say ka me busa ne caution no na wakata phone me friend of Adiza to see omo to say plate there and yes wotumi ware ne nua be ma Alia won twa na chire nam no anwe me yere kekra sana so me okosiri na me friend no wa pike woni me sisana ma na friend no wa pike na me say woni nipa kro wono kasa no o se dabi me say Alia papa ni o say nti dana samna me ka o kae no me bisa wa o mpese o fa me call ara na o yesa wona wo kae ma me no nkasai na me hunu de kola ne ye na ara na o fa me call na o se o we de wo yim nti wo kofia o ba fra me ya di hu nkombo na me se ja ma ne o kakra wo yim kura pe ba bi gina na me no kasa kakra okay na o kope ba bi no se me o ya ba bi agina o sai na me bisa ne se asama o kae no anya wo na wo be sira liga na o sai na wo be sira liga no wo ya li ni de o se wo ya ne contact ali na ajimi na me hu ne bi da wo se wo ya bai fo wo meti se wo ya bai fo wo sa kan na me sama me kan no wo kan na wo de ka ho aye wan fan kan ho so aye wan ne so ye bai me na me kan kire no me se me te wo ba yi ho asem wo sa bisa bie nti wo de sule no aye ne konta no me se ni wono na wo de ya aliga no so ba fi ampa wo nya ntwa o kinam no nu abie enti free one now ne nkasa bie mu ne wonu nkasa bie okay enti Adija naam ye den na ukodidi wunkuma afo atem ne makuma mekura wukura natem wukura na kodi natem se ne tu se plate no me pa chewo o so le anu wo di matem ena ya mama kwaba ede ba kuma 87.9 FM ye da ye nuanom asese wamo edi Akoma kase bo hwehwehwehwehwehwehwam Akoma FM ababesom yetiefo ne yahwefo papa bi ya nyame atono bo ase ahiramo sese aka sima pe na chese dumienu abapa ho sima aduanan enu nti hye so emame enawie na Akoma mu nsam dwumadie no bre na so nti akasema be saduenu ba ko na chese donko abo enu nti baby bia da wo bia no bomodi anaka me ho na join me na yemfa program no entumi emremo Facebook live YouTube ni nyina no na onso wa bomodi ana wa share bi dia my Facebook live no Akoma 87.9 FM wo like page no na wa comment na fe wa bomodi a share de amaye YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM eno so obomodi a na chese wa subscribe page no amaye na wamia adoma no so enu nti brand so you will get notified you get notified na chese won so watumi awo wo so na bibia ayekama Nikita Pizarro Nikita ena menu abema Pizarro ni akadi no abom ni aye no Nikita Pizarro or say I am here Niki Matewonka Niki Pizza Fan Club na just won so do ho ababedom Niki Pizza Fan Club no na ya doye nko a de sie ni so no adoye nko a eye Niki Pizza Fan Club Nikita nyame ensham first of Akoma mu nsam menu abema ode ababeto so aduana
Aba Brantie, Abigail, the about fans of Akoma Samso, was a time I saw, Sansona fans of Maa Akos Day, and also Abi Eddie Atoso, was a time I saw, Charity Foundation, Abigail, the Atua, or a time I saw, Maa Akos, and great family, and also Yenuaba Emmanuela Adams, Eddie Atoso, was a time I saw, not just a BB answer to me, Ayakama, and Utibamadiana Shalenkeno, Efa and Maye. Happy home, Abusia Kuono, was a Abrejan Yatos, was a Brenaso, time I saw, and Unti, one so Bomadiansa Ubeba, na Ubejinaso, Adauruma, or Dra, who were the Mark Memun, some any team Nintino, na washe ede Amaya pa, not just a BB to me, Ayakama, Yenshe, na Yanko page in a son, Facebook, one more Mujina so, Margaret Ampon Sajna so, and Nana Henry Ochre Alezo, Ejna so, Brako Fijna so, Abigail, one also Ejna so, the Muatin, Mame Benewa or Chiachia Yang, and Ajua Money one or Chia Amalena, Ama Ejna so, Atia Bisa, okay, Atia Bisa Ampa. Within the Yamede, what's the annual besides Waka Diobeka, Mass Babatu, Ejna, so Solomon Quabana Efa, Solonso, Ejna, so the Muade, Quadro Aje, Ejna, so Paulina Otain, and the Minia Bema Ajen and Boating, Aquasi, Berima, Yena Frempon, Danso, Ruth Frempon, or more Midraso Dosso Paro, or more Ejna, so Pine to Moshe. Doka Sobo Najina so Jagri Sami Jagri one also was so Margaret Konedu YouTube ho Emmanuela Adams Ojina so Bright Edu and Stella Boatin Ruth Pokria Ajua Bibini Bujuk Rice Victoria I Jacob Richard and Doris Aidan Kingsley Kakari Wamo Ejina so Nama Bomodia both Facebook and YouTube na mwa share ede amaya shane so se first story no eye pure natural health yanko yani yenuaba enko na yenko di enko mo ekuya mama na pom to say yes adam ibia hye what you do okay and no wo di asem bi bedan ye na ene yenya Philip Agemania ewa ha say enu nti no bomodia na ebo wasem ne tofa ni ento sempa emfa magema yo Maa Akos me da sene wa bedwafo ne patcho ma ne so ma me be ma na ba de wa bahu me mo hu wo hu na Ageman wano a me no ai se de osi ma so e de wano a me no ai mama wo jede patcho ai yankwai mama me patcho me na me tie dwaase na be ma hu no wa sole dem nti ye pon ye no de passam to me nim no okachem so opem na mse ne opem dia ko hu me maame na ode ose ye yo ko hu me maame nti mama me hwa ba bia na mete no so na atiti wom eno okachem se ne me mbra me kan ho ne nyina ye ntena ba bia wote na mtu betena ho ti mitu betena ho mama me na wote boko kama anya nyinsen ebem nyinse bebu no na mkacha osa menyem wo se minkoyi ma na mkacha osa meti adwama momti minsa ankoyi nyinse ne kakra me kwa ma me ho no na mde kwa woye o kacha msa obeye me ho ade wo ba ya wo sisika wo koje no wonsa anka enti no wo beye nso wo sere me ma enye kakra na msiyo enti mete ho na metena ho che na o kacha o frɛ me kacha mse wunye obi kura nkonsuo ma wunye obi nnu aduane ma nti me mra na mama me sesa me ne nyina ena me de betena ho no eja yetete hwa na nyinsen foforo sa baaye no mama minya stroke ewom minya medanya ne na me fa adwojo na wunni hase ne efre o ka kire o ena wo baaye ti wo baaye na jese menya stroke ena mama me kase wa anhwe me a mitimi nyini boni aye wo sa menya stroke no hwe me pa sa de bema ebe hwe oba o hwe me afede mama ya wo honoma yale ne yese ko form kakra no asa akofo oba foforo enti boy ne bete onua ba wo ne se ni kunu ni nua ba ma ne yiri di agubone enti wo mpe e ma mi kunu wo ba na mbusa asabraya prince abaha ba te wo ne na ye wo ana na aka chem se akua meka ha kirew
ntu oye na ose akua ye me a me ne adwo anyimo enti na prince abaha na mse woni adwo anyimo sei no me de me kan na aka chem se akra no wo a ubeti akra na mame ana enya me ho na me ka che se me na mtiti nyanka ntiti ne bla me hwe na mama afa de ye wo honom ma ne ye ntokwa mama se ne again kura kokon wo park so ma ne ye ntokwa nti da no me sole ya na me bo mama amane se ya wo sa frefre girl no ana o mama ka se ya wo aso odin na gay maka che se emfre ni biem ana ye nti na ne bra panyini firi dem na obae no nti mama ne ka chem se me nkobo gay ni dua ota machi nti ne bra panyini ka se ma wo ya asole panyini na ade nti na wo ka se atanko boga ni dua ena ye ntokwa ene mama ni nua be ma ni di matam ka kire me se ye nya me ho ade nti se ni nua na etwempena na ha me a me nsesa me niema ena m ka kire se na me bu ne pa me mu ni biem omo ma didi omatem nti ntokwa niema basa be me emasam mama ni nyina me de me tim me nkasa na we no me sa anyi mu biem aja ya funu bo ne na me sa anyi mu we menyimu na doctor ka chem so be yem operation na watwa mawo nti no mawo de na ayemre se de stroke ni si yem ayemre nti men kan kire mi kunu na me ka kire wa u ka kire doctor ne se bia na wa anware mi nti wo mpene me ye ntwa mawo na doctor ne se sa na osi oba wo ne wotse otumi kan pray wo doctor ne se bia na wa anware me na wo jina ha mama na mi nyina ho de nso o ka kire doctor no ti doctor na doctor no hwe ayi so no doctor ata ana o se boy na asema wa ka no so bia no wa anware nti wa mpe emi ntwa me so ma mo me maame amane se bia mama ye se ye betwa me awo enti mama me ye me operation ye dem beto word no ene wo sole anu ato aduane na ade abre me sa ye yi mi ba fie na otwe na mama wunsi ho emehwe meda ana mi hia wa bonte na mkotokoko mi hia wa bonte na me ka se Brian na adenti na mawo enya na otwe na obi ayaye me operation na mi operation ni so hwan na otwe mienu operation no ho na wunsi wa mehwe me a o ka kire me se onsi ho mi hu de me pa kire o pa kire de o pa kire na o pa kire sei mama odana ni no okwa na ose wo klase wo chiawo nam Brian tu akofo oba enti ma nkasa nam dem de operation no mse ma nkasa na me ba fie me so bibia me bo me maame amane ba fie na mbebo maame amane sese mama efri wo chese odi sika se 30 cedi ba na otu mienu nu onsi ho onya betu bi twetwene ho a o ma ho biem ana mama me de me no enti ni ewo ho ana oba sa be ka kire me se pa chi o sa be ka kire me se an one ma setre ni mu ayeden enti be ya obi antra ne baabi no onya sika obeba be hwe ne ma ana m ka kire se sa na mama me so me tete se wakofa mpra na m ka kire se oba na wakofa ni nti no ka kire me se one ma setre ni mu ayeden dia ene maji ni 800 million so otimi tia 800 million so otimi tua dia ene on tran baby na me ntina me dia mama me so me sha na ya agoro na wudi dia na no ani bresem na ma ni bresem 800 million na me bo facha me wanya fie say mama me nya 31 years oba me wo afi we are cause 31 years say se kan wo bi da mama mi hu bi da wo kra bi da me hu kra bi da be ma no ane no kwatena yo de ne tran fie say ma 9 years e bro okay 9 years no so wo kan 80,000 da mama da bi na juma wa ye tua na kasa mama mpacha ende minim de tua na mama sa ende ase o kan ye no na ase ye te aye na me ka chen sa ende meje ne 800 million na o ka chen sa me nya lesson mfamla obetua na me ka chen sa meje ntoma pofa aduasa wo me babia o ma me ntoma enti meje ne ntoma pofa aduasa so otimi miensa otimi pacha otimi tua de a
menini ni problem no akwa wale ne yire mama me hwe ye kwase abuo odi sika ba nne ebu o twambe na otwemienu no mfa bi ma na mkura yi su ha me anam de abeda mo se mun ka bi ma me okay me da se papa ajebai opambo na pom te sai me pacho kasa go afidie ni ma me nte sa te a wuti wakwa ye nte de wo kan bia bokọ de obai woni mo no ekwa ba so oba me nete oba wona nete e na no ye fra wa homa so ni di komo bebre wo she ebo so obeba nyame sha so aba oba ni sam wa waka we ye monitor wote ha what ni nyina ya ye krado aye tie wo de yo me da mose ajima kasa meme ade no kasa wo phone so even phone so no na wo voice no kama intimate so metro your voice mame yankwe pacho me da mose ensem o kan nyina no kwasem se mi hu de menka ka de wo ho bia mi hu de menka no kro ba ko kra nim oh seriously no kro ba ko kra mponi like serious Akoma FM cheme no kra no yetia ye behunu se o se wanyem first one so ko yi wo de hye wo ne na setena na sete se de ono hya na ase yete wo kama ti yete wo kama no boni bi amba na obenyem ye first one na o ye den o ka yem so wonyem so okay oh we me man kan jo say ko igu because me no me no bi a me penyin say igu to go man kan jo say ko igu because o tia say o ka say me so ko igu no kwampo na me ye mama man kan so ko igu edidi mu na okowo ya okowo bae ana yin sen foforo so bae Akoma FM covid mu wona na we ne yade no ebeto no ho ne ma me so man kan yin so nsan ko yingu because e mama so ka sa se me kan yin so ko yingu apomasifo obi anim se me no me nye basa basa so employee o ka se me ko twe employee eya no akasa wa no ma ye radio ti wo jai kakra eye hye ti manu twatwa so employee o ka se me ko twe ye na onu sunti na me ko twe because oba me not me use come on ye bibia ma ye dwene ma me otum ka ye se ma me fi dwene se ma Akoma FM hata me kwampo no ma me nyambai na me so me obi so a me nkasa me nka me nsam nchire obi okay otum ka che se ma me fa dwene se mo ye de hawa dwen na me so mate enti di mo na me ye de ko hu oba no kwa na me nim se oba na ye de boy enti eche ba nsam beblebe no na me twe ma so o hwe ho na ba na nyem ya no ba na nyem mama o ka se oba no be ma no ba efie no ho ne ma no ema hospital nsam beblebe bai ema mo ka se me nhwe oba no hospital ana me no ko da na Akoma FM o yo ba me no eti ma me kan no kra bia de wo mu nkyerɛw ko so tena bonte nyefe me kasa na wo record me na me ndore record ni kwakoye so nti me hu so ye record na me je phone na me delete recording no ai homa chen ono ko hospital be oba ne da no ko bo dawuro se me maka nsem ni nyina a kire no na ba police station krampo betima di atia me mama me bi krampo busa no sa se ma o kan betima aye o si an o so aka de nsem na kire no se ma me maka nsem no kra bi ewum bi a kire no efa de ehe efa oba me ne ko twe mpra na ho ba se no Akoma maka FM bi a kire no na me so okay ya e bon ben etete wa enka bi nhye mu tide one aba tide one buy menya bi e ka me boy ni nyina no e da ho me ntwa nwie menya bi am da bro maka cho se na nyema ma eden me blow skala de me na mapomasa bonten se me nhwew efi so wo ye krampo me nhwew da e se da pomasa de ho apomasa se me nhwe atane ne ba enso ye mra nya no kure so menya bi am de ba se o se mitimi man 10 cedi week busan se 10 cedi da mano amana di week krampo da 3 days krampo di da Akoma FM se busan se montam titi ye na wo kana ai obisa question mama ti ano de mimi mama obua wo me say 10 cedi no or the premier bi ho a week 30 cedi or the premier bi ho a na otwemienu no omre mi sika why you dance ni mama
sika bia bebe bia me ka kire me maame anasa anti akosa mu nyina ye me dance ni sa sika odi sika bla me bia 30 cedi no odi beba mama me yi dance ni sa na de odi sika bo ha na awotwe na bi mai me kwa me ye am se me kwa kwadwoso no maame no na ya wo se atanya abotre na bia na bi ni ho mama odi sika ba me nkase odi sika ba on fa ma so me nkase on fa ma Odiscaba won kaso de ba. Odiscaba so won kaso won fam. Odiscaba mama men kaso won first camera mi o. Aha. I'm confused. Ma. Wo hu ajema no confused so ache no. E de won wa say. Me won kra me ensa. Na mituma ka say me mom a day skapra. E bi nu ho a me ka che say bi nu ho. Monday. Mama. Mama. Monday ya e twam ye no Monday. O frame na no promise. Akoma FM. Yes, can you ho. Say some of them can phone so no nsem keto a bit saying me makuya o sha say so be kana na me kate phone because me nyo bia me pay the oh maso mama wo boa sika no on fa bi ma o de bi ba o ba fie awia no na me ti akonya mu na Monday no Monday na asa o ba ye no o ba bi sika me so wata maka jo say na miniska ani tina o sa ba joso me awia me be joso o ba ye menua ketwa wo ho unua na abeyi na dance ye yanko ajima kasa ne yanko odi ene yetie menua ketwa no ana bi wo FM na gen kwampo yare do bench so ai wo nya nkwasa form kan nsam kirew me makuya kasa betimi de get number mam sisi ana menua number mam na ma frɛ na gusa no me manya nkwasa form kan nsam kirew me manya jimifo mo free asore dem be kan nsam kire me kan some bia ehu hia so nya ya awia kete ye nipa wo ho awia kete so mama ade tie awia kete ade tie no meja ebi no ho adwuma me mkasa me nsakan me nya advance pampo enko bobo sia na me ye dem de 20 Ghana ma me ba na me so on fan koma no me ba panyin so on fan koma no na me de kakra kai 10 cedi na me de full ka call Guinness office wo ekoye nyema ya o se me okay so enti sasika no awo kasa wo de ma no no so se won fa ma no nyina no eya wa na wo nante de ko ana wo bi na de ko a ye betumi ya fe ni pakro no confirm say oh de bia me bra ma misika ma me de ko ana wo ye no momo yi bi eno so ye betumi ya hwese wa no o ye ne say ebu ha me na me de ko ebi so wo ho a me de suma me bra panyine ma wo ho na me am so me ba eso wo ho ebu wa so a me de momo no me de ko cause ebia na me ko adwuma me pentem ahoma chen me sole no na me de ja fie say omo nkwa no sole a omo mfa ma nkwa no me de omo mfa nko okay so okay enti sa wo de ko a wo ne oba no enya ntawanta wa kakra bi nti no obi ho de hye nkoda ne nsam nkwa ne nkoka nkire ba no si ya maame ama miska ana wo ko a wo de hye ba na nkasa nsam me ma oba na nkasa mama ebu oba o se mama ebu sa ayin mama oba ebu ho oba o de hye me nsam ebu minini nya ntawanta wa yi oba God bless you dear 10 cedi. Samuel dear 10 cedi. Adwa we the ochemachi you dear 10 cedi. Sa dan all this can ba o no onua na ba ye. E mo onua nka chense man ye nya ne sa. Fa sha oba ne nsem. O chen sika ne man kwala no. E na me so me say men so o de brand ma. O ka chem say wa jam nti o mama ko homa. Mama busansa anwumira kra obama ko mada na ode shankra ne nsam okwa ya awoje mama enkra na me ba panyini nsei wodi sika wodi anu di okwa ya awoje mama me ka chom so mo mfa nkogu wo utwa we sa soro ko ta soro mama me sa wodi asisa wo mo nsem mi ko school anu ma ye ma first bi na me dia kom me de ni ko school eti abufu fashion grand sembe grand kwa dia maje ma eti wo dia wo kan so first kan man to aso dabi ma no krabia na ajuma mu ayete mati operation ni na echi no enipa obo a ma metwie seska no wakota ba bia kan nipa no wasem oba ataba fie so we peska no ntumu oba so we pentumu na kan say sika na wo de man kwa me de man no ntumu twoponi me nka say nkra de me kwa
me money 30 cedi every day dabi every day that money 30 cedi me bo nkasa me boa okay me bo nkasa me boa every day money 30 cedi ai em wo buy so be petrol money na me say ata they say na emunye so enti ye dey manage kakra ma me na nipa na me ne adwuma akra mpo no e na me say me ma osika na o de na ma wonten say me nhwo no e ma nipa na ye dey ate enti o so ye dey o ma miska kasi biom me ka sasem no e kire wo dem a no pia bonten na o ka sasem no ma nipa ne ete nipa ne tie no ene nipa no me na sasem na me kan ma ko nipa no ho ye adwuma o ene nipa ne frame say yaw me no wo meeting enwumre cause na ni buofo na me meeting club because me no madam fa no BBC out me frame kokom ne ye nyina ya cha adwen we do frame crofo betina mu no se yaw bone be nam da yaw no se unua bone be sen ade ntina wo say me din sa wo ton me am so my den o se anopa no hwana no ni ko di nkomo okay am so anopa de me no obi andi nkomo no se unu obi adi nkomo ntimi de me ko di twa ba bi ti twa ba no mom na gas bi wo no mka se me nto adwane bi mom omka se me nto adwane bi mom ka se me nto no se obi a onu skani nam omka se onu obi a oskani nam na osu ni ska me bo na se papa ni tua wo kakase o Ghana no de mame a day ti me ba no ma che en wo se wo yire be ka kire ne se o ko di nkomo e wa bonte se me nhwe no kura e na papa ne te etiye enti nipa na o ka kire papa ne kwampo ka se hwe na papa na mbusa me no se ya ode me ni bone okay enti bibia ne amene na eche enti mabusa no ba sa bra na so na wo ma ba ne 30 cedis a day no ya eno no se na munya nyaye da bi na bia ma enti na mo da so te ya ama okoye sa de no okoye sa de papa no mebusa ni bibia papa ni mfi me na wo fra wo yire de ne ko papa ne ho se wa tsena bonten ebia na ntesa enti ene wo bae se na me boss wa ka kire me enti ama madwuma ese enti bra ne be ka kire boss se ntesa ne kasa nyemu no papa ne ka kire me se eye wei ne dikodi nkomo wa bonten cause ensema me nka kire ni nyina o kan de won ka kire papa no o kan me nka kire ata no o kan e wa bonten ho e wa bonten me nipa no ko ka kire no ata no na se me ba se me se papa no enhwe me se papa no kwampo didi kwampo papa ne mame na se enye se ya won hwe wono nko a na emom no papa no kura enfi me ye mre so entisa me ko papa ne nche hwe de wi am se ye tan kan sam bebe seriously pa ye mra che se mi a medwun ho na me ntiase sister so mama asama walking if you no so me fle papa na ya o me fle on frame mama oh mama o ka say me kwaje energy commission for me ba me refi from so good dem to see am make say wa mo am process am dabi mama asama wo mama asama walking me say no kwase mra me ka no mama ni suban me mama ni suban ena papa ne ase wo pema enti won fa na adwuma bia atama walking na konta ya usu ya me dance ni me na menim so akofa oba ya usu na ayi wo ya no say se de na won fra ya adwuma bia mo enam se na sa ayiro no say wukunu ya de na ya wodi ntina na so won fa na adwuma bia no so wonya oba na wakofa no na chiridie enti no so anya na chiridie a on fa na adwuma bia mama busane se na na ne fie hokra minim ho me kra me ka kire ayi me na why na woni ne kodi nkomo mama me no obi ani nkomo me no obi mama no kra me ka kire se minim na na ne namba ka me fra na na ka kire ne se ekwan ya de me fa sunnie enti me so so me eside ni pa ne te enko me dem gasa de bi ko kan mama pa ne te se be ma one oba di nkomo wo dem na ebi no one mi ni nkomo me no aduane ma no wie no odidi wie mama akonya no kro betimi ada me nya aduane ma empra hen enya o mama ba enchen ya ibi aduane a mutu krampo mutu ko ye ya won kan no kure sei me no aduane ma
Mama na mama basket amede na duane sim. E de koma no. Ajima ya mama. Mama fra promise na busa meme no aduane adam nya 9 months. Kwa mi twinso adomala kwama ansa na me kwo wo. Ajima pradodo sen no ba you yi akohoma to ho a. Wa no aduane afa ma wo. Pradodo sen. Bebelebe. Hey. Pradodo sen. Bebelebe. Doso. Pesa na we chop money no aka. Me yi ma no de hye ne nsam so onje me kwa adwuma ba. Ebi wa 50 cedi. Ebi so ha sister bi. 50 cedis. Hey. We ya ko 50 cedis a day. Yo. Oh. Ukwa soli o na kan kola serious. Sister bi ton sister Ghana me ka se beti no. Ya me ka no ya na Monday. Mama, wa mama mi na 20 cedi. Obedi matter 20 cedi. Se me ka say e minister. Mama mi na di bi so. 20 cedi minister. Ento onko sister no onko ginyama na sister no ton mo ne ho ne ma. Onko sister no onko ginyama. Me free adwuma be ba na mi ka eburu sister Ghana. Ebi wa jollof. Wo free man eburu so. 50 Ghana. Hey. Epa, sister no number of me here. Yem friend no. Onu na ba friend no. Yem friend sister no. Onu need to say. Oba ku me kura ga na di akire ba ya. Onu need to say. Wo amebo me. Me bebo. Wo amebo me. Ma hwe mi koto dwa ni me ma me fie ho. Otuma akofo ba betena dem ho. Mama, edan me ne dem. Akofo. Ne mpna. Akofo oba na betena dem ho. Me ni de you safo aba. Me so oba na niema. Sabra na otifie ho bi. Na odadan mu bi. Mama, sa me wo ye no. Na me wo ma me ho. Etu wo ko ma me no ko fa aba na be hye. Ai, wo oba ne to me wo ne safo mama. Sa Saturday no. Ye to bo ye ba na 1 by 1. Wo bo bon sam ne tra me mpe. Ye ba me wie. Ma. Wo say ne boss ne te say ma. De na me pese me hu ne. Ne say ya na wodu hu ne. What ye hwan ne bo na mane. Mama, me nkobo ne boy papa no wonim say ya opeba. Because odi kan ko fa adwoa no girl no. Papa na kobo ka ni nyina. Ento okofa we do na konta no se oka kire se nana na ka kire se wonya oba na chiri die e ho ka no okobo ya papa ni se ga na nyam ye na okoyigu ye na okoda hospital oh onu papa na yigu ye ga no me kunu ya na koto aduro ma ga no na odiko yi ni hospital ajima na open yi se yigu apa da bi ma metie na ga ni se ya na wonu maduro hospital mum na me dey o me se no yes because of say entokwasi girl no ene ma me ne me bra entem ente basa no e ma muja tu no ente ko hospital am say asai omo bro no abi de na mi no honti no entokwasi me nyi sense ente omo bro no entokwasi omo ntem omo coin me na mi no omo coin na mi no ho de ente che no m ka say girl no muja tu no e ko hospital e hon mum na me ko boss a e ka no eno wo na boy ya na wo boss the boy na me adwuma ma no wo boss na tua ya na se wo me boss le tua e ma me ska de ko tua e me ye adwuma na otete film enti ajeman ene na nye o boss wan kwanko ti nkomo bi wa bonte a sa sem na o kan na mo boss na nkasa sa sem na o kan no eye adwa na sem na o kan ye kan no a che be 3 years asem ni a che kura Akoma FM. Enti o boss ko boss aka adwa nyinsan yigo ho kan nyina wie ye no still no da so no ye adwuma tua waka ai sasa kwampo de na onya yi o me ni we kwampo ndi hu komo na nsen asem ya abai dabitie ye me pa chere se wa ma wo boss akwa boka no na wo boss be hunu wusu se bia wo yobi a like open mind nya se wo yire de bedi nkobo wo abonten na wo boss akote no no wajai adwuma ye misina no onim de wi a misitie say when we saw to saying menya basabasa e dia na ma okofa asa empana na na me cho se adwan na ata enye ma mindinti because me ko adwuma be ba na adwan ni ho a abonte adwan mama oboa me so oboa mama yen ko fie ye wo mu na ko busa mama emperodo ahe na ata ye adwan ma me okasa adwan ono ma me ko tan ye o ma me fi e ho be hwe no ya dia o mu ti ko tan ye ana me maniska na o wa ye adwan aba eti o ma no adwan ama oda empra hina na o ye adwan me ba samasi ka se
ata no aduane ma no a eho no me na nya adwen ade wo no mo da sesensa wo me pa chaw da bi na ata yare ye no 2.5 years mu ni eda stroke no ebubu no a masi frɛ me fon so a me ba sa kurom ho no me nko obi me ne masi tena adam me ne yiri nyina tena adam bro 1 year okwa adwuma no yi sika ma ema ata enam se na ne nsa na otimi yehwe obeba no na me no aduane o ma me ye me da masi ne ma me ye me dance won ka sa wo no aduane ma no wo se oba ne ho to no no wo ko ye mama wo no aduane mama wo boa ne ho to no ne ho anto no ne ata no ne ho anto no enti mi tu ko me ko han dan sa minti mi ne masi na sa enti mi ko ho no mo no sa bra na masi wakofa adwoa na ma ho ntokwa bebre enti na che se we ne nsenom ne kunu no efie ho no na ase o mo nya fine enti me bo wo yare stroke no wie ansa no wakofa adwoa ana wafa adwoa sa stroke be mama me yare ye na me ho emuna na wakofa adwoa ai aba masa wo yare ni mu dia dia mo ka no se o yare ni mu dia se wo no anu aduane ba na wa ase no a mi ana na me no aduane na me wo ho ei ya na kura maseni amu ya na da mama me ba onu kwa na ba ye nti se mo ye ana mo bro no so nti tobo so no obi na ba ye ke ba bro na mpesi obeka se ya so mama aduane o kasa menua no sa obi sa wono eno beba die nti a se da kro kwa no wa no aduane ama no no odi gina so wo be kirem enti mama mra tema na obayi yare stroke no me no ba le twem plan sana na woni adwoa wo ho me ne twem plan po ya ye ntamate ansa na wo ba ba yare enti adwoa nyi sen se okoda hospital ni nyina eye ni stroke no before ni stroke no ai wojidi me pa cho wo wan kwa nye betu ya fe no wasasem we me nim o yare wo fa adwoa ansa wo ba yare stroke ata yare no na me mfa mpana ata yare no na wo fa me ne ga na twem plan ajai na me mfa oba bia biom nti ma fam pra ma fam pra wo yale ka me nye time amount mama wo boa me ya say ono ane ma me ni ha senke no mama me yale ye ni mu no kofa girl no se me ma twem pra ka me nye time amount wo boa mama me se me yale ni mu no kofa girl no ka me nye time amount ebia ka me fi mpo o yare no na ebia wontumi enko road e me mama me nye sa enti na hu se me ma so de wontumi enko o yare mfie sen wo yare ne last for 2 years 2 years stroke ni mu nyina na ne be mai da mpacha nti si de na msa ko me ko wo yale ya fo chi me say stroke ni nyina mu no na won ne da oh yan fan say yale ni gym pa de me na nada ba hoto no brebra se kakra ne hoto no na me ni chiae enti ano no enti esi den na wo ka se me say me ne adwoa wo ho emra wo yale na me ne adwoa wo ho hi boy no a me ba no din boy no a obeka che o say tu kunu fu no ne yere twempra me pa che obi ani ne number minim ne number wono na ka betu ya me hu no kre no se enka obeboa yen because one die ti a ye twe da we hu no ene say wono aduane ma unti na ma akofa aba no but say no yare ne dia ontumi no enye so yare no enye so yare no no nyanyare na me no ko twempra no enti no nya mebo no nyanyare ye no so no na mu ni problem because no ma what ye ne from no nyanyare no die ne si ye ma no nyanyare aduane no ane wo nyanyare ye nyina no aduane onye mame enti edu anwumra efi edu anwumra omutumi busam se ade wa mba Akoma nam so me maniska ba wa anya aduane omsa adam so me minim ade krontia Brian numa de krontia wo shi ata first no aduane ma no ye aduane ma no ye ba minim ade kwa ebe ba na ho na onye aduane ni bi mu e ho de in fact eniema twetwema so kakra because say woni ne tra ye nyina wono aduane ma wo bibia kama na hwinsi ya suddenly oba ne so wodi akohoma to ameno a mama me fe aduane se mo hana aduane so kasa wa onwam didi matem no eno de onwam didi matem first day now onwam didi me kwa kan adwa na sam na onwam didi matem no
ɛna ɔka kyɛm sɛ menu aduane ɛna m sɛ watena hɔ ma wo nnuama didi ma atam deɛ a mentimi nnu aduane bia ɛno koraa no mehum sɛ ma yɛ mfonso na wo ma me sika ɛna mde kɔtoo no ana damfo anim sɛ asɛm a meka abufuo na ma mede kaa sɛ mentimi nnu aduane so yɛ wo ma me sika ɛna ɔma saa da no maabena yɛ me danseni maabena yɛ me danseni sɛ mekɔka kyerɛ no maabena so ka kyerɛ so wafra gyemna ka kyerɛ no wɔse wɔbusaa no ɛna ɔkaa sɛ wɔse ma memfa aduane sɛm bi aha na adwene ne wɔse ɔbra yɛ abufuo na ɛbaa yɛ nti no wɔse ɔbɛno afama no ɛno mepa ne kyɛw wɔ dan mu a busa no okɔdwa to a amemi dwa to krampo so ɔka no mama so anka kyerɛ sɛ wo wife mama ka hwe so nkyɛ me saa mama ka hwe nkyɛ me Brian ka no korɛ mama ka hwe nkyɛ me nu aduane ma wo mama me wo fufuo na me yɛ nkate konto nyina de brɛ wo no me nu aduane ma na nka me nu aduane ma wanka no mbɛ wo miɛnsa ɔba wo nu aduane ma bɛ ma ɔne ne wo miɛnsa okay kyerɛmadeɛ no ɔba na me wɔ baba mfitiase na ande na ɔpa akra na sɛm bo benya ba ko hyɛ na chiwie no ɔne akra ne ntem ɛkɔyɛ basa ɛno sa akra no hunti na ɔne me nua ba onka no kole mane na no nsi sister ye kasa sa akra no hunti na ɔne me nua ba ɛnkasa up to now so enti ɔne me nua ba no nya ntɔkwa mu a yɛ ɔmɔ nkasa na ɛhɔ no na ɔde start yɛ wa wunsi akra ne nyama wonya akra ne hwe akra ne nya fie sɛ afi na ɔwɔ 9 years so oba e wunsi ne nyama busan sɛ o kai da ɔde si akra ne nyama krampo da wunsi akra ne nyama ansa na obesin gisa me pa na kyɛw so wunsi nyama no bi wɔ timi ka gyem sɛ obe charge me so charge ne sima me cause me nya ho me kɔ adwuma di charge ne den esima me o se gisa ugya adwuma no na me ama gya adwuma no matena se ansa na obefa nyama no yɛ esi mini nyina esi nyama no ɛno no ho na me nua ba ne enkasa up to now ansa na ntokwa ne ho to yare ya ne ho to no krampo ne nua ba omo sai ba bɛko akire ayo no kre mama one ne nkasa so omo sai ba bɛko akire wo ne nua ba ne kasa me ne nkasa adan mama obie na no ka kyerɛ me sɛ stroke aya me no ɔna de maa me na ɔkɔ baabi a sɛ me yɛ bayifoɔ me ma ne ba yaleɛ ɛna ɔkɔbɔ na dane na ɔde maa me enti no sɛ nua ba me bɛkyɛ me kawa agye sɛ wawu enti yaleɛ yɛ me na ɔna de maa me ɔna te hɔ no ɛde ntɔkwa na wo ne nya yɛ maa no bɛka asasɛm wo mama ne nua ba no na kama na me hu brɛ ya me ma waleɛ na se no no ɔne me te sei wayɛ ho ade ɔnyɛ me ho ade ɔno otimi frɛ me ataya kuma akokɔ bɛri bi na me aforo ka afra dwaase aba me sesa me nneɛma ba waleɛ na se ana ɔstate yɛ mama akora asɛm a wɔka busa bɛɛma yi sɛ akora no ɔne me na te sɛ wɔne me na te na me nsi me nneɛma a ɔne wakuma yɛ free ɛba ne sɛn a wontimi no ne ayakaba mo ntɛm mama mpakyɛ busa ne sɛ dɛbɛ ade na woyɛ yɛ ayakaba mo ntɛm wɔse de ade na ayɛ yɛ menya ne hwee mama wɔnyɛ wakuma ne hwee menya ne akora no ho nti akora mama na akora no na ɔte wo nkyɛn mama busa nso ɔne me na te ɔwɔ me maame ɔne me ne te ɔne me maame ne te yenya ofie ba ko mu na akora ne da me maame dem na akora ne nyama yɛ fie a woka kyerɛ me sɛ ɔnya akora ɔnya akora ne te mama mo te fie krom ba akora ne da wo maame me maame dem na akora ne na ayɛ no wo si ne nneɛma mama me ya onsi na me si mama na me si me yale suro kwa me ho to me nyame na me si akora ne nneɛma onua ba an ka kyerɛ me sɛ me yɛ bayifoɔ nti sɛ me nim na me bɛn akora na de oba ya me no me mpɛ na ne nua ba no na wo akora ne akora ne ya bɔne na me kɔtea na yɛ sɛ me mpɛ na asɛm me tano nti wona de ntɔkwa ne free ba nti meso me nka akora na asɛm nti akora no mama so ɔkasa me nsi ne nneɛma nya akora no nyɛ ɔne me na te me kora me ka kyɛn sɛ braya sɛ ɔpɛ sɛ me fa akora nsɛ me ba ti ne free wo maame ho ne fa ne ma me sɛ wo yere ne me ɛsɛ mo nyina mo te fie ba mama ɔte fie enti me sankoten samra sɛ bio ɛyɛ fie ba ko nti wɔn tene mra me mama tama ne ate abusua fie ayi abɔnten hɔ ɔmo abusua fie no ɛna m ka kyɛn sɛ ɔnte akora ne ma me na me ntete akora because akora ne sua mama no ɔde ne bra me wɔ adwaase na me na me hwɛ no ɛna me ka sɛ initially no ɔhwɛ akora ne kama ɔhwɛ no
eche obenya baako no mimi benya baako obenya panyin hye na chi no ena oni akware ntem aye basa na chese wo awanya ade mama wo boa meme boa se be mama mama me pacho ade na ni mfa akra ne de no na memra me bisa no ma ko mpacho akwala ne ma sie na wo kan na mpese me kakakra na woti hobi ai me se me ba fie ho fie mienu ni wo matena fie sen me kura mama wo ne be ma na ware fie sen 9 years acho mienu na ma me wo no beta 7 years aka no enyi wo ne wo mo na tie so ti asie mama efie mienu pe eno kwa na yare aba enti me ba ya no me kura me kwampo de me obu obo no fon so na odi bokutia me no ahomache me sole na me ya me pe kwan akoye de adwuma so obokutia ne ensem bibirebe ade no obenwuma wo bo ne fon so ayemra chire esum ne nyame hu mama ekutia o mama Bishop Michael Sebo nsunwuma ye bi wo ekutia nwum wo mpa obebo ade anyum Bishop Michael Sebo nso anya ba bi ko anyum do so de yin na woto to mama Jina pinti na kwa awie ya ene ayi obwa yenko fie mama nti ne nyum na ya kutia mehunu asem ye oba me se enya no plan o kan Bishop Michael Sebo nsunyum Jina pinti na kwa awie ya crowdidie mama ensiri o me ye program crowdidie mo kramu kosi awie yo na ka se onyame bo she de linkechio obere renye kwa mama me to sa anyum na akuti anyum mama anya fam Michael Sebo nsunyum ana yi ne nyom no bebre me to ba ko bie mo ka ho na maye maso sa ne mi ti o ana ayi asembi ara mekano adibi ala meye anka mi bisa sebe Yesu fe when dia ayi we dia normal na ba ko na dia mama asa ya wom wo sole a hwa me kwa ekutia bo enti mama wo pia me hwe ne ko na mama ti o se da bi onko ma me ho ko me mpento kwa onyi ni se wo start say bia wo nya ga no na abehu ni se wo ba bia wo ye bia anya fe da bi ajiman amen emema nya ga fofra no wo mu hunu fom so wo mo yere no mo ai me nya sa de nkwampo da na wo ka che doctor say ye ka say be no operation doctor bo wa mane doctor no an kan chem street so be operation oba no mum na kan say ne time aso na doctor say ombra okoko dai ma de chena minim so akoda ho ma de achi ente ade chena no ka chem say doctor yeden afre no so on sambra komra minim say sketwe bi kwampo wom aha me asembisi ye wo ho enti doctor ne frɛ enwumre na me koye no say be ya oyile operation na me so okay matina say no da be na mbe no say gise mu diske bi tu na say minim on kan kire me no say obi a ya bo na mane be 3 days 4 days on kan kire me say da bi ye mo kwampo na America ka me da minim ene mbusa doctor ne say yesen no say 1006 meba say doctor you operation a ye mane kunu be sign ebra doctor ka say be sign na yenye oyira ta operation e dey na aka kire doctor no okay doctor na kan kire me say ma me sign okay ata wo say doctor ne ka say be e bia na ref doctor ne say ma wo dia na ye mre into opeso wo ye operation ni wi a o twa ma wo wo say bia no wa anware me wo ma me kura bu fui okay wo kai doctor ne kan no me de no kwase me ka kire doctor ni say me nya ho ade into ma me wo ho ti yen from ma me na ma me reden agi tuma na ye de ye aye so onti wan kan say me nwale unti mama sasa we ye mama obua me mama ne kama mama wo bua oka no so no kra ne bu fu yawo se die benti e die bia wo kan sa kan say ye usika mama no be man kan say doctor mama me e me wan so mo e de mama di bam mama ne ba me ho tie die mama ne ba me ho wo be bu sa me se na ante adan na ata
say go bless you in operation obey you so in operation na wan ko gina ho ama ya ntwa na wo na me ka kire maame ne say obi a woni ni kunu tie wo ma mama ne say bia doctor so obey operation me ntimi mfiti preko pem ko san say ye ntwa na wo na say ye twa na wo na say ya o ka say menye oba afofra na wo maame am ye twa na wo ntimi mpenu a na me ka ne say ehona maame no be ka say ya kura ama ne buafu na ono abusa ya wo say ada na wa me ntwa atawo a ya wo say ebia onye ne ho ade ebia na wanwa no wanwale ata agosi awie ye waka say onye ne ho ade nti o ma ye ntwa no anan say onye ne ho ade ebia na wanwa no so say ebia no wanwale no agosi awie ye ajema maame na kan ajema maame ya friend say antisapon no tie wo say wo ye so okokwayim o maame te he wa promise antisapon promise maame na no ye friend wo fa bi wo fa no ye ne kwafo papa wo say asem we de me wo fa so wo kai entimi de me ka no kure wo kai antisapon promise me pa chu wo ma ye hunu sanya bia no ba no e ka say bia na wa nware ata enti wo me ye ntwa na wo ana e wo se ye hunu but eye me wo say wo be ka sa che doctor wo ba wo ni say wo no me man ka sa asem na nche no say bia na ma nware ma fa sa asem na nso so wo gidi wo ma me ye living witness mo wa say o mo ka sa asem no se me ma me say mama abeka cho say me say cause me man ka sa asem no o me nkai enne kura ma me ko ka sa asem no ntwa ma wo na ni ma me no anti-support wo say doctor na ka che na say ne badge ba na ka che no was me dem me oba fie no was obusa ayawo say na ada na doctor so obetwa ataawo no wa nyina ho ame antwa e na yawo say ebia no wa nwale ata ankwa awie eno ye akra wo twa to no we yensa no nti wontimi me ntwa cause me kai ba bi kro cause me ma me bisa me ngwa ye say da bi me nya ne ho ade ne de gi so ma me ejina ho bi so ma me gi tum say ntwa ne de me etwa no man ka say ebia no ma nwale no man ka sa asem no ajiman na esi den na mo ka say me ma me say me say ajiman ebia no ma nwale nti no ji wan kasa man ka sa ma me say wa nwa no nti esi so but you say wa nwa no nti esi asem na wo kan ya ni so o me ye madwen say me nwa no ko me ye madwen say me nwa no because of say yes bebe enguase no ogu mi no yes me moska Akoma FM. so me moska say me moska enti na mama ye den maka say me nwa no ebrebe na wo ebesi wa adwene mu say ba we de wonya ne niam ye ntime nwa no brebe na matre nya say na ma wo say nansen ya yo start say ogu mani mase enu guase ne me maniska so me maniska me hwe ne da the whole promise obi anim say me hwe me ba okay ye mre so anya no kure ya me nshira bado nim time a was started say won no aduane ma wo enu nti wo kofa adwoa no wo se no onya nyare nya stroke me bo na wonya nyare enya stroke no okay sabre no na wa wo sen before I benya stroke na wo ma sen na me wo ma mienu we say baako na wo baako good e baako no ya e baako pe no na no wo before wo ba benya stroke sabre no wo baako ni ba ni nyina no na wo no aduane ma enti na ma akɔfa adwoa enti sabre ni nyina no no wo hunu se wonye ba papa one ono aduane ma ogu wani mu ase enti na wadwe mu sa wo nwa no bra no wa baako di enti na wo sa e ma ne wo mienu e ka ho na afi na abegya no adwa wote de make ase aduane no a sese ni nyina so ne se one ono aduane e ma no e na wode omo nsam kwa bonten en started before wo benya stroke no enti that be no wo baako no nya ngo miensa enti wo ye wadwe se unware no bra na wa wo baako eno na ade kofa adwoa no ni mistake na wo ye ono aduane ma na ama kofa adwoa no mini se sabre nyina no wo si utiri mu pose wo ngwa no ade ni wo nyai ne sabre no no wa ma ne ma mienu aka nwa fe na abegya no okay man Akoma FM. sabre no na me de hwe so be jai do ye so ansa na baako ye den e say baba kan amara ye mienu wansesa ena na baako beka amara ye mienu eno no wansesa ena ebi aba na ebi ansa ma biem
mienu no de toso miensa no menini shiai enda computer na minim se ebia BBC na ye de echo recording ya me ase me phone krampo asai ka me bo record bi kireo me tie recording na ye yawada okọ kinketon ema obi frɛ no yawada na nwumre se yebitime ahia Akoma FM baby I says de bi ahia no no se afi no wa ye de wadwala wie ya obisisi no nto beba I'm for to boni parko ni din mapa efe gane apia gane de apia carpenter ni ko foma se boni din ni yanko apia na efe ata fon so ka chen se ata wetima me ahia bebe de bi ahia na bosan na enwumre be 9 wona ne kasa no ya den ate na the speak out and the speak out den ate okay me funa me mi su ye I tell if 833 pro bibisa enti ono no de no me ya tracking e ba me phone so enti ono ne course ti ultimate receive ono ne call me receive ono call and on tracking ne dey me tracking enti e be odi ko ma tracking no ya ne say me yehunu oh mani abre me yehunu okay me ono no number no e ba me phone so as tracking a device I be a edura nwumra cause e toda otimi call ma me say oba be 7 o'clock by 9 to 10:30 no wa bedum wo we busa no na me ye ma de wa ha na me say na ma me ye sa de no enti bia recording bi wo ha e ba say ma ye tracking no ma ye dey ma record it ya enti no wonim se wa ye sa no nim na won odi bi ye wanka be ye de papa oh mama so tracking kwane de so na me no woni adwo nkombo a mudie nyina mama me no me nyo bi a ensem eye dey ehu hia me enye sa asem we kwampo na ba ya busa no se me bo recording wo no akasa phone so kire no kwampo no cause na me onu kwampo no onyi ni se bi a bibisa wo nti okosia no daddy no by feel 11 o'clock minu so kosia no so wan kosia no sister na ya wada Akoma FM me ka se ba na nyame dia sabe no onyem ni 2 weeks time no boka nyame so onyem kata me so na mini na hia apaja so kata na mini na hia ni 2 weeks time me ti recording ni 2 weeks time no ka nyame so onyem third one enti ba me no me no hia me ti me ka se akwa na nyame dia sister Mama. Who is Apia carpenter? Mama. Asama Oken. Who is Apia carpenter? Me Brano. Wo bo danso. No. Me dikenke me phone na say. Me so akenke. Come record. Me so akenke ekọ ho. Brano no credit Brano ka jam so opem na me say. Be ma me ne nete no. On kan chem so wa jamia. Me mfa me ho nkoma be ma bia da. Sa bra adwa de en ba ye no. Me mfa me ho ma be ma bia just be ma na bie na no aka chem se ma me mpeo sesa ne ma call ba bi Madam coach adwa de ne ba no adwa de ne kwampa ba twemu mama apia na o ka no na ana adwo na apia frɛ o mama eya me wanwa so na so kro track o cross oh mama me san adwonbɔne ntia so okofa okofa adwa no yima no na wonim na minim mama na minim enti no apia no sa da no anadwo no awuku no ka evidence wo ho enti we ni say wudi bibia se e say wo me yan so na apia wo so me boss kire onwumre no wa mo so ankyere wo me boy recording ni kire no wa mo ankyere wo oba kire enti wo frɛ wo sa anadwo no ana wa frɛ wo mama o frɛ me e ye komo na na mudi oya no ka cham sa asam na o ka kire me no so opɛ me no menwene ho anadwo be sen anadwo be 7 kobo 8 mu ho na maba fie ɛna o ka cham sa menwene ho no ba okoto dokoro ba tambe okokenka e bia wacha ye sorry okokenka wacha ye e bia 6:30 no abafie no o ma me ho sada day na me nya recording no obafi na 11 o'clock wo pie tambe na koto dokoro ba na jo 11 o'clock so okokenka ni bae no na guy ne frɛ no say betima hia bebe de bi hia no ɛna o san pie ye so sasa no ma me ho no nyamba ho onyamba me ho nti na obeba me ho no 11 o'clock anwumre mama obai na me boss a recording ne kire no from Asibusa no mo bompa ye wo park so
ti ya na me kobi enti me kobi a me kom me firi ma me ho a me kom paibo ni bi ansa na makoda okay enti apia no wanya wo hwe enya me hwe no mama enya wo hwe mama enya me busa woni nya enam hyiamu da mama me ka bibia ka presby asole a me ko ka soro kwa ayem say okofa oba no sa me ye oba me ye basabasa ka me so me kofa abema enso me ka kire ni say nye so no abie na no aka chem say wagya me eye wan ko pen na track ya na course no doso okay oni apia de ne one ba oni prince ye twen prince ni nyina yi di nyina oni prince course ni nyina na o me fon so asai eno prince no so nkomo be no mu die nkomo ende beblebe mami ebi te sen ebi ya normal nkomo metimi afra be man ye normal ko ebi te sen ono timi ka kire prince say obegu me manu ase ade me maye no obebi betwa me soka na prince kwampo ka kire say on prince no ne ntena no so wate ase wate ase on ne betena na prince no ka kire ne say hwe no anka hwe ankire me da me ni beba me ho so no no akoye ne ho ade ama na busuafo na obesa ne nyama firi me dem okay ka me metisa me din na kire prince de no so bo kire no ma mbo anche ade no ma kire no na nka de ba me ka kire ne say enkomo oni prince din na minim me pa che o apia de no bo kire no na enkwampo de na prince de enkwampo twam enye so serious enkwampo de na prince de enkwampo twam kwampo but wa mo na mane say enkomo se ya one ne me ka kire no say enkomo oni prince din na minim ba ehu na ehia me mama adwa na ekunu adwa ne kunu mama mama no kula de prince ne ba mi fie ana o ka say sister ta de ekoso nyina mesro jaman nka hu adwa na odidi na tem no mesro jaman nka na me say prince me de me ni adwa ni problem ana me ka kire ne say me ka kire prince ne say me mpeno me ka kire prince ne say me mpeno sa me pena ka me so me ne ba twempena ama ma hu say ebe ha ya wa na say ha ya okay enti say ena me ka chen say o me ne ba twempena ya hu say be ha ya wa na say so akofa ne yire enti ka me so me ne prince ne ba twempena ama na hu say be ha na say ha no enti no ena me ka chen prince say one day o me ofre me ana ya di nkomo na ono so me so me ni na di nkomo na ma hwese be ha ya wa so okofa na yere no mama prince no me mpe no ana me nya basabasa kuro si wo trake ko no ko ne ba se wo so obe ya ho ade akude mama oka oboa chesa wo boa kire se ti na wo se nka wo bo mani tie no so ti ase mama wo boa mama na ntie na obeka so oboa wo boa enu me ya se mama me ya se me phone mama me nya sure so mama so ka se me ne prince na wo baby a me ne prince na wo baby a mama sanka me ya basa 50 chesa me no na te ai me no na te na akofa na yere wa mu mi sa me yoba enti ka sanka me ya basa ka me so me kofa prince enso prince ne me mpe no obi yire papa ena me ka se mpe no apromase krom na we hu obi aso obi yire oh na me che say sata me na me hu say yo yi na me twa so na hospital nsem ba ena o ma me kura ka chem se ayi anya yi a obetua sika ma prince na ko ne mada why na kai ne maame okanda me maame wase den o se sankanya say yi a obetua sika ma boy no na ko no so ne mada bia ma na hwese nka be ha yawo ya ebe ha yawo ayi wo maame ka che so wo kunu maame tumi ka sa wampo asem se wo ko tue sika ma prince no na prince no na se ba ba me ai ajiba wote what me nim tam ko me maame ka sa asem no me kan so wo ayi ena ji se me maame na aka sa na be yi na no cause me nim tam ko me maame ka sa asem no kire wo wata enti ye ba wie no maame bisa now before so one net end na akohoma no utumi man 30-50 say ya no kro now ye hu no kro ewamu because we say enye no kro we say eye no kro dance ni bia ni wa ye bebisa no because ono so afa nkoja obi a ena wo so afa nkoja obi a se munya dance efo ma me se me diska we bo me yira akohoma da bi wa hwa no wayi mboni a ye duru ho a
na mayi mu adansefo obi ani bi nti ye huno but munja ye montam tete ye obi atene ba bi wo se da kro man kra ne sen because 30 cities da kro 30 cities no problem say obekoso a aye wasade se be ma enti now dia ye be ma ye huno se dia wo ka ne ye no kre ene say akohoma no 30 cities no de be ma ye ne dia ma no no problem eno be me ye huno se ye no kre na say ye no kre na bibia ye kama ye baba wie no kwa mama bi sa o se ekwan be so na ya ofa so na osesa o voice no because mre bi ye frɛ ya no na me phone mre bi ye frɛ ya no na wo se we enti magic voice no what the phone no eba no obey ata anye bia no genti ado de se so nya so na na omo ka bibi say the devil you know is better than the angel you don't know say ata open no Akoma so de gum timi ne ntrabio enim gwase no de hen be mena ebi ne sen abonte krampo no cause that dinner me iska no uno papa na bai dabi oh me papa ba mo fa ne mre na we yi ma no se won pa ne biem atanka pa wa de mama me da me nka asem agya no on the sea we jam mama wakofu oba ene oba no na te dem mama wakofu oba ne oba na te dem kacha me say me hu oka me hu oka me ya yam operation ti me hu oka akura na kuma na no so mama busan say me hu akura pampers kura busan say wato bia ba akura ida latoji kura wato bia ama akura ida wo wato latoji ama akura ida ata wo ya wata yata wo ya chere woman iska koto ada kompo ma mos ka say shopping koto to asane mande bre no me man ko shopping akoto ada me man 50 Ghana no sa kwa ni latoji na me so okay me ko adwuma sky wo me hu so a onto onyi bi mfa koto latoji ni ma akora no na me ko ba do wo hwere wo size karim no me de be ma no busa nsa me bo a eto ba wo de ma no me de ma no ai tren kakra nsa wo yi ma no me de ma no Akoma FM papa mamu aha mama mi se ye wi a operation ka mama mo anka mi amaka ya mamo mo anka o oba ni ajeman yo self father na me me na me ti una otete no me na me na enu sapon o mo kan me yere no okay aha me ma obes mama you know asam no say na woni me fa ho acho ma de voice fato die di kan ma me na me tikem na me te se o yese we ni ba no wo no no na oba ofa ne ye ne se ne dia o kasa oboa enye no kore dia ataka no na se dia dia atane ka no ataka se ya ne ba na obeto no no me ene na betie dia ma wo ne na kuma ne ne kon tokwa eno na me be yi anu apie we be se atama wo ya ne de ba no ne na kuma ne ye ba ko pa ana be wa be so no wo da bi wo abonti mo nti wo ma ya ne ne kotena ehonum ana yeso ye ti be bia da yeso ye ti ho eti ya na ne ba no ene na kuma ne ba no wo mo ya we ne be ma na we oba eti ya na wo mi ne kabo no wo mo kɔ wo mo duru ho ata no hu wo mo a no opam wo mo wo ya dua no wo de dua na esi o ma akwala no no wo de asie eti ankora ne ba na wo mo be ka kyerɛ wo ayi no no be ka kyerɛ ne so wa eti o ya na wo bia anyi ni so ayi fi so wo mo boa tidana wo mo enkora ne koro na wodi wo mati eti oduru ho wo pam wo mo sa mo ko no ehɔ na you know amane hunu ye no say asema enkora ne be ka no eye no kore ana wo hase ne no ekoye ntokwa ba wo mo ntam ene wo mo ya aka abeti sa amere ntokwa wo mo mienu ntam no die fira no ebisa ntokwa beta ebeda wo ne kuma ne ntam no ye gina no ade awe ni ba no ho ana wo ne no konye ana tu wo say ma say yo mo ka bi say operation ma say ne ka wa ma me sina say ba o ka sa oboa wa mo be kai wa mo na be ka kire ya ne say alentira yo twa kora na wo a wo say wo mpere enti wa be ka ana ma me no ye say no me ye no ye say on ye ana me say me na me ka kire ne say obi de sia wo nye ne ho ade wo ko nyina say ye ntwa na wo a abusua no ba haw
our table for no more. Every one year and 1 year, wouldn't to me. So I am you cry to me. One year and 1 year, wouldn't to me. So you not say you're to it is a chronicle. One now me and China war. Menene yard. Okay. More you know, I'm going to yard because I am Pena on your one. Sadia. Oh, no, I wouldn't go about what it is. You know what I say. You're 1 year and 1 year. It's me, and I'm a catcher. I'm more on Premo when yes, I okay. Now, my Mrs. question where you are, my baby Breno, Sabranoa, and Kodano Kumusim Kodano Quata. At time what you know, dear see. Now, what train tram woman. Not at our nano or more. Sammy enough for no one. Only did tell me this question. Sammy enough for no one, you know, young will cry. Berman can say before. At time young or young, dear, no sharp. Samuel, no young way. No one. When young way, yes, no, Papa, no, when young way. Oh, not tiny young way, no one. Metias, Papa. What one that time, not Mamma will put you. It's a time call my and a cock away. Metias, oh, Badger, say. One or 7 or canoe. I do as I want to or do about 2 papas. When the orcas will be on my solo car. When to be young, what say? Okay, let me come. That will maybe not tell my lemon. Let me tell him. Oh, taxi driver, I am about present. That me, youngest having before. Yeah, with the tea. Oh, okay. Now, who but say I do am case, you know. I do am case, yes. Maybe my friend. A barrack of fire. Again, Emperor. Bearman, you know, that time, no, I want about toss me, you know. No, I want about toss me, you know. Papa, who quite that best? Well, let me tell you. None about but Papa quite your best answer. Maybe the corner make catch them on. You may can you too. I don't know about a deputy, now walk an enemy. Oh, okay. I demand say, deputy an enemy. I demand say, Uncle Far, I do. Well, every no one in the trim here and near who are better and new dear. Bearman Kuno. And a buyer, a bar, a buyer, an asshole. Okay, your banana, a check, the year trimper. Okay. Obekate ana your friend was another ATM me yere adia before call at one so okay me won de wo maka ba sabre no na wasi ayare stroke no awia man ho ato no me ka sa aso be na kwa ni mu a Peter asem ne bedane why me tell because we say wo kofa adwoa no na onya stroke tena wo papa say wo kofa adwoa no ya yare na ba teno tamo sha sha ne de twem plan de na yi ni enim be to ye nimu ne de be ma ne ba ye nimu ne de na wa wo ne ba no to so mi no stroke che no na wo de no wa wo no be say e ba no mo twete ya ene mi nim tamo mo de twem plan no na mo no tamo a asana be ma ne de ba to ye ya nimu no na de na wa wo ne ba no to so mi no so ama me yire ene we ni nua pedi we ni de na chi ekọ adwoa no so se wo oba wo kunu na wo sa no obi ayi atwempra obi sukunu ana me yire ne ga ne kasa ne ga ne bo me yusu hia me yire hwefom ai what me ana ma do we na chi no ana so broga no anu na na ga ne nyemu a ni je se ye tomo ato se ma me so anu so abo no ama ga ne kunu no ana ye kwama no ono so be ka we ni nua na chi ama se ko ekodo the police station ana police one band say wo mo sofo bo ale sofo be mu na asem no wo mo hwe ye say o mu tuatu ye ya no tua kan nyina no mo le no mu siesi okay that is a year ho no nyame nshirawo enti say mu pere so say mo atane agema no mo nsan to aso ana eno de e wo wono ane ho obi aware say de untimi fo so obi say obi nwale obi eti wono a so fi say na de na ye mo na no mo abetime siesi na mo siesi be se me meti ma hye ne se onwa ne de mitimi mennim ebe so obi no ana me pa cho ma mi ba ye waka na wo mo ka se ya ne se omo mo na aduane ya ba mi omo nu aduane ma ya ne ni eja bi ya ne hwan yes we de bia no we odidi abonten choba Akoma se choba ge bi de ayi jai
asa meka no omo no aduane ma no ya wa de me omo no aduane ma no me so ja ma dojo obi ani me ka no kra me ntwa nto na wo ka se womo onu aduane ma no wo de wo bonten wo to aduane wo bonten na edie na dia wale mba ye nyamo mpemase ada ya na be ma no say ye na tifie ho ye nya na tifie ho Mako womo beta me womo aduane me ni bi da me ni womo aduane me ya pa me aduane me se me aduane di ene na aduane na mo twa de ma wa wo ye me ni womo aduane me ni wo pia aduane wo pia wo mo yese da mo ta se wo mo twa aduane e de ma me se mbusa wo mo se wo mo ba pani no wo mo ba pani no wo timba me nchen o mpa wo mo ba pani wa ne ba wo ne wo no wonim ma o se akola de odura bi ana omo ye na se omo ye so mo ne ana akola no okoya yi efono ye okoloko no ana me ye na me chieru na me de me saten ase etwa ne na akom na kwa no tiamu ana wo su okay oba yi se ne ba no me chire no me mpena se eti maami ba no ka kire no eti sa me so me won enkro no nyina ba me nchen eti sa no ba no kwa ba ho no no omo be twe akra na frenche se akra ne maami nchen really buza sana omo ari no omo ba bia maami nchen Mama papa oti hoyi mama me pesa mama wutimi ko mama die ntia me ba no o ma nchen no mama efi onkwara no ya me enan papa itimi ko yi ko sua ya de enie o che de enie o ti de enie no atwa me ba same agya enti mas onu akosua no bia o chema nkwara na ma ase afa kosua waji kosua ba ko no de sekan etwem asasa me baje me so sa no me mani sapoma papa itimi kwota aduane fie ho nkra nyina betwa ho ahia mbasa me ba no apagya aduane na wo beye sa because ya ne na mama anu mama ntiro akra no ya metwa no woboa ana wo se pempene ba se eti o ma ne ba no eti o ma me ne ba ho no mu no apɛ ana o ka che ma me se me ba no me mpene ba na 70 wo ma kra na enye dey e ma me ho mi chen kosua ja kra no o ti wo kosua ni ja me na me branko ko bi wo wo kosua no me ya ma me no a me na ma me na no wa cha ma kra ni ya eti wo ya na adwen se omo ma kra ne ma me nche na me ta akra no eti na me pese me nya se okoma na aduane akoma na bi na bibi ko ya no a wa me ya ko ka sa woni wa ya yi eti na me ma wo mo ma me nchen akra ne ma me nchen e be se me ko bibi ko akra ne ba wo no ma me pese me ma no okay na enti meba na wo se won no aduane no esi akoma no wo de to a wo beba no o ma no adi like onu an kasa ne ma no anu adi na beba na akoma sika no e da so da table so enna no manua edi a o menya wo bie atayo bia ope entototo efi aduane die ndempa abonte die ndie obeto wadi dia me kura mama asemu ayi mu ye na asemu na mo nto bo na mo ye mo pa ma me kama no wo se metio wo se ba se no obre waduane me onu aduane mere me odi aduane ne bro na di na wuni me se omre me aduane wuni me aduane me yisa we aduane de tomo ba oba afoforo na no one ne kuma no ye firi no tomata ne ba afoforo no one ne kuma no ye firi no ele yi akoma bi kwa na aso one ne mienu aso no o ma no a sa me na medi aduane a we ne de sai be free ho mini na aduane so ne kuma no be mini na aduane bi okay mame oso wani bi da eno sapa ho ani bi da eno sapa anu anu be aduane mama mimi ni bi da okay mame wo ayi wo operation kan ye sen operation kan no sen be ka sagu mame ne enko na ye wie na ye beto so ase operation kan ye sen na operation kan de wo tuya na ye yi no sen 3.3 ana me kan ko gu ho na woko atako twa scan eno ye beka na kire ye beka no form wo ka cho se san sika no wo ho
at 3 omkompo do mka say 3.6 okay ma misumi gitum say 3.6 nti wo gitum so obetua nti no de win say care da wani sa okay sa Akoma 87.9 F makoma mu afei yen hwe say na wo si change voice no na ye fa wie etiefo agiment me ya ne nesa akoda abrewa akokora wokra ne nyina wotumi yo enti ye betie se de agiment se ye no agiment yen kwai okay Akoma 87.9 FM okay ekuta mi enu eni peja na fa kire ye eni okay me fu ekuta mi ni okay yeah enti meko wonjuru meko call center now call settings here okay benya advanced settings okay the advanced settings no ho na magic voice no eni oh okay enti ubie magic voice no mu a unya ni nyina wo so bema oba sa enyina sa oh okay ti dia wo pesa o se wo pesa nipa no be hu se wo na wo kasa no me kasara no ma change no ene wo de profo ka wo ntua mitua because o mu fra wo asa voice na jema mitua pa mitua okay mitua okay Martin no na ade voice no nti se me nipa na me nimu a me change voice se bia ne yere ana o maame okay en nti un se ma peke call no magina so be 1 minute na me change settings ade na because me ti die nti abaye sa se won minimum pakro se wo ye nipa boni ni wo no obi ni asem wo no esi de na aye sa na ma oh aje so bi odi BBC oh da me fa bibia nsie aje ma odi BBC me fa bibia nsie no kwasem me fa bibia nsie na se me fro na se eno na eso okra me kate no e bia na me de anepa bi na ebre wo sa because ye you come for me timi free back say bia me buy me ma me say okay wa free me no me ti enipa kro no honem yeah mate mame na wo bibi ka na ye ba adi asem ne yenko wo di akasa ko me pa cho say agiman say obey won timi nwale no me nso edai a me kwa han ye no me ta amaso mi tu akọ say ono so oni akola ya wo me ensa say mi ni da wo ko enti wonya dan ma enti say ata wonya dan ma ma on ha dan ma me on ha dan wonya me kwan na busumi bia do de bebre ne ma on fama wo mo ajima wote ye piapian ajima wote ajima kan kase na mente pacho mate wate me da se wakuma ya agosu adan mama atadan mama atadan won sana beja ya li o na me nyale na de ya me sem na beja ya de man show me no aduane se me sem na beja ya de man show beja no aduane ma ya wuni onu aduane ma no baba me tan so mu aduane ma no o te aduane wa bonten o baba za obi enu o te aduane wa baba ni mpefie bie o pepa mi ba no nya asem na efrefre mi di sam motimi na kasa otimi didi abontene mama awale na mba ye na de onwa ba bie na no sa de ya ba sam ka wa de so wawu mimi nim so mo weke mama on han dan mami na me nkom ba bi se nyame se me makuata awale me die wo mu a me ba ncha woja yi bi na se ye ya wo ye wo ma ho no e da ye ho awia kete se oba na be me yada e wo de mu awada no owura ho no etu owura ho no ene ni kiku ni esu a wakogu ayi mu a be ma no esa edi kodware no oba pedia ni nyina hwie gui aja pi unka ate sa ne ntanzi gu mu se oba ne mbrafo eba ho be ene wo se igu na esu re wo no hwie gui wa sa no mem mo mo me ko na mo ko head am sa atayi na be ma ne ko hwie gui oba hwie gui ade ntanzi gu mu be ma no ete se oba to odware ya wafa de no akwa bonte no akwa so so ba watimi akofo oba afofra beta dem ho ajo oba be mu so do oba afofra beta eje peter mu so do oba afofra me so do oba bi aba ajo pi unka me so do oba bi aba Saturday no eje pi wu ba bi aba me wi na mbom no de me no se be ma no kwa abonte away anu oba akoda anu na mi etade na ya mama de me no se be ma no kwa away ama mami badam to o ma me kwa te be ma ye woni se na mpra no woni no atoju ase be ma no ko no ho mate be ma no ko ba no ho ani be ma shi
O wan pera no wo shi so egu ma ho. Wo shi oba no ho. Mame. Yes, okwa wo. Debia be man kwa. Be man na kwa wo shi. Yes, okwa wo shi. Okwa ho no obere bia. Mama. Ta benya wo ba no mpaboa no na ta de be. Mama. Ya kwa ho wo ba no da be. Mame. Sa asema me papa. Na amate ho. Na obehu oba bi niam a wo dem. Enye oba wo fro, emi nua ba enema. Ama niema. Yey. Ebeto ama niema. Enye me enye oba wo fro niema. Mate. Ajobrao. Me salvation. Mama. Eno dia be man wo wan pera. Eno dia kan se woni pera. O wan pera okwa wo sen akwa da ho. Ama ba me ne na ko ho a ne o ma me ne na ko ho a. Mama. Okay, that's okay. Sister, Mama. Mama, ata wo be jakuma yade o. Mama. Ade na say wo ho me ko so hey. Sister. Ata. Acho maka semba ko bi. Daddy obetena ase no. Daddy obetena ase no. Pacho we dey. Me credit. Daddy obetena ase so o kwa aseda no. Obi na ton to man lazy chair no. Enye no kure. One to man. Me anam ko free 1.5. Me tia maka mu 20 Ghana. Mo sister no number. Be man na to lazy. Mama. Me na me free entuma no. What obi mami? Eh. Ena dem de kwa so no sister na tokopa mama. Okay, Ishmael, papa, mon try me kakra wate. Na ya meto aso ho. Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumade no ana waso guso a wotie no. Dr. Aba. Okay, no ana waso eguso a wotie no. Anu tisha ne so ema me. Na 3P Eric Ahenkura. Me nua be ma Francis Wager. Hey Francis, me wi amefro. Na semete won ka be me na na den. Abreje 3P Eric Ahenkura 3P. Sechibia se 3P Emmanuel Adams 3P. Adie Pena o se 3P. Abisia 3P. Adriana Bo o se 3P. Yeah 3P. One garlic adre. Natural. Kama papa wunto obi akotobi na wa wo behunu se awuro no doso na so 3P dia damufua uko dania ba Mr. Colina Keba Apidank Angelos wo benya bi o frepi wa 0248 928824 0248 928824 grow fine na je say Dr. Ebeba Sisia na yako grow fine so Pastor Junior so na mom shane so mama say rock kilometer de no ye ne de pakum capsules ye bia badwa so pakum memedro pakum papa na je say motimi adonum bi na wonim pakum de eboa ma memagina so na bibia etumi aye kama jenika 442 eno so esiesie ma akosi okuma enu mo we na bibia etumi aye kama 20 capsules VNE eno so de eboa ye papa prostrate no we ya de wani nyina mefagine capsules boa Emma just say medfage no emoje timi dia fusane ye nipadua ne mu woto ase dwum oda na dwa wotumi na arthritis mo amoye adwumaden agudifo ma ne mema mo dia eye medfage ne na akokra ne abrewa no mo ko jogging anopa roka kilometer fra wonom e was 0244 183230 0244 183230 and 0248 885040 0248 5040 Caristic Ventures near the Zahara enupa no ababonten Zahara mission ne G capsules ne de wonua ebo adwuma rough enu tu your ba no akoso okuma no ensansa ne kurokuro no ebitumi gugu mu sa no awode eye Zahara mission ne G capsules no na afei so no be ma oba hunso anu no bi na ijete wo de poni na free ho na Zahara capsules ne de mema sipita wo mu sisimuden na ye be ma ne mu adwuma bre bia ne susu se nkoti Hindi eba meshane de typhoid malaria diabetes no eboa ye pa wudware na honam ye ohene a wunya hindi eba meshane so ebi uko cancer drug lane na heba no pharmacy show bi amu benya bi 0248 569335 0248 569335 and 0246 348334 0246 348334 na che say wama wonsa aka enupa ye bi Pastor Julius mame mu akwa ba bia ye so na na kwa mamu akwa ba ye na ma wa African way ye ebo pa wo ba no bi anka nchira mame bi general manager Matthias mu ba anka nchira wo say wo African way ye ebo pa odru wa no o kan o sa ohun aye fu wa jirejire manager wa manager me do na Mr. Matthias why nice man and so me jinem pa na say
boss thank you yes I am na GM I am romantic pa international GM pa general manager very very romantic said ya obesi aka no obesi abia no anwenwe kakra tira wono utumu se wo yo ba na wutira you kodo no wa ho no wa ya bodom manja say oya brand ya fe ya I know okay all right okay Pastor Julius ma enko eni mo awa boy on ba he o mo say I think say mama abadaye de se be nipa de o hwa no nya bia ma nipa o say trosem aka say se de onyankopon ote no sa no bo ye nse ne nse so na onyankopon e wa abadaye pa ma nipa otimi ono atimi di Israelfo egugu mpo aso no no a sa ko yi na mu so di ma wo fa ba no te oba na bo de bia me kasa asem we enye ma nyina na se bi mpraduasa omo da ho no ye ko ho sa ba na sa akwa obi ho ko ho ba ya no adwodwo obi ho ko ba na osika ahye enye mra sa enti se utimi nya ba no tena na ma wonu ma nyina akoso a kire se oye nhira sa ba no se mama boni bi mpa ba mama de bi am kasa ware de obi ntimi nshi obi sa chinchina tenam efi se mpani se onu ni odane ja ho enu nim se si fa hyehye no enti ye nhya wo se ma no tenam na emum se obi jaya ware ni mpa pa bibi office be ma na koma ye den ato ne yam a won dome mpa ne to ase nwu so na nemra nten Ghana fo nu nyina na ma ne bru onua dodo ya na ya ma ne bru onua dodo wo mu ko bia wo mu mantem nyina yase ya wo mu sieso ma anya ho siesia wo bodua wo pon to ase kwase mo ndoso oh wa fa ba na ete ma wa ma nkola miensa wa yare stroke mama wa yare stroke enu chese ko fa ba fofo nka sa brempo na kama mo hia ore chekere ono nsana na mo kakra woni ni duodo kakra ma ne nje ma ohuru so yi nipa ba sabri na opesa o chese sebi aso ya aboa bi kura manti akonya obi a ondo ogina ne na aso o so ni ne baba te no oni yare bia o na stroke bia nche no mesre na sa maamefo o maawofo no de ma di o mo ho ya papa sa o maawofo no mo jeja ma ana na ka kire mu no mo so na mo se na penny ready papa ni maami o mo kire ha o papa o baba man na on se ma o kenya te se o paso defend o bayi o bayi so ni o bayi tira ayire so paso wa ye ne bone sai na maami so be jira ho ono so ana me no aduane mra oda ana me nya kese ono so ka ma ne dia na nka maami ne papa mo chia sebi mpredua sanka nka se nka ne kanie mo na nka mo ya nyansafo mo na nka mo tuefo na nka yetie se de hwede aba besie na we ho ya brante na asa ababawa na to so o twa se we mu na metuufo a wo hye bra se na onye hu Rade hu ommobo ma ye ko fom ho a ma oba ha dan ama no dan de o ntimi nka ye wi ya nkola miansa se balu pone ka so oja ware kran ko be ha dan ama na nka mpese wo na so oja ko fa foforo oba ha ama no oni sika nkwa nkoto atopa me da se ekwa manko ya na said ekwiata akoma si hurihuri na makoma no we no asa ko ya on hwiye na wankasa no ohoto won cheye wusi ye makoma bibie etumi si abrabonim enti se de wusi ha na wotete no huni se mfiti ase no be ma wagya wo dada wagya wo na ade ne betena ha be ma wo ye oyi wo free hospital eno ano no wo kakra no ontwe nwie ye operation ka ontwe nwie se si akra no se ma ko ekọ nanim kakra ko betumi aka se eba we kura eda wo na aso enye no dia okanwie enye ne dia it is how be ma we from day one be pem nne ene na obehu se woni wagyae onware wo eye mpratwe nti na da bia metuma afo se mesre mo wuntumi nka ntwom obekwa kofa bia hyim na mmom awone donso okana ansem ba akwa na yafrubone na yafrubone ana yafrubone woni masa yafrubone na mini masa ana yafrubone yen ada yen waye ni bi amane pa wododo ye dane ye ho ane awo oba ye nware wo ya wo oba wu cha wo ho
oba wo ne be ma atwa mo ho obesie na mo yede mo tete na wo kwowo wo baako se operation baako operation mienu operation miensa se etoso na ya wo be wu ebia na se de etoso na ya ka che ne se o mi ye ntwa wo na wo so onware ye eno so wo de bem odibim onware wo woni ne te se wuku no yes but wo de be ma na adwene wo na adwene onware wo wonya ne yire aware asia che se wonya ne yire so wane wo te wane wo da wane wo but wonya ne yire onya wo bia wo pese wo ka ne ho na wane wo wie daache no enti wo no de be biem na wo je enti mesrama anyam na sesa mo wo ma ma no no mo fa mo saa sese be ma be na ba be fa operation miensa wo jojo na wo te ha enti na wakoma e na wo wakoma de be si bi esi awi akuata jojo wakoma no na ko wanim na nyoma betumi aye ya ama evangelist mame ya chia tiefo omonje so said yesi shase na saa na bewie said wo musi shase saa na bewie oso hu na sore dem aha no watonyom nye we na boy we na etonyom nto da so tia so dem otonyom nye we ya dabi we wo kwa so no shia no dabi we ya de obeba nyame ya ono de no da ho we de oso mu shia asore dem no ke kan ya no se me enko no shase so no wo said ye shase no saa na wie no na da bia ye ka se empra twen na mo twen na mo imagine se mo fa nyansa nto ho no se ya na be wie o ko na wo nyare but hwe wo wie ye secondly uba hu se sa nkola mi ensan se paso beti na ni ahwe nkola mi ensan ye pa be ye de fi so ba na wakofa no no o ntwe ma o ma first can nko yo sa so no at least on so ba be wo okay e ma na ye ka kire mo se mema na mo no mu nam no ye mfa wo block wo mu hwe se si a wo ka kire wo se o ti bi nyina wo se ye ntwa wa wo na onye ne yere forty ankwala mi nsem yiri se motena be 6 years 9 years o sana e wona dwiri mu se wonya ne yere etinka yare ne mu kura ne se nka wuwu ya wonya ne yere papa wante waso akache ne se wonya wo bi nsini ne mama no nti won tu metra no fata se ope abawa enti won pe yere ope abawa sister abrante na ne na mosesi an hwe na dwini ye o ansa na ne na wo akoma mu nsem ba ma mu sem ba ma mo ni ada ho yesre mo because why dwini say da wonya no ano no na utie kakraka eno anadwo me nam ayo baby yesi boy tonton fast food bi na gesi boy aso ne nsa na me gina me kawo na me si ye kum obi bo jimi ye wan watom enkokon taban wo to wonya yire manu o efunu o enkokon taban ye funu wonya yire manu edu bra wo ware a na branche wa kofie la kofa yo cheso do ba jiji na ni opo mo asini mama no ye be sre Ghana ma da bia me kan add value to your life. Do who say we your ba unso so obi betimi do aye bibi anye sa de obi aba sa na be ye sa na do be ko ye be sre Ghana ma e ma na mugu aso dem no say ya na eko obehia na so dem o mo mugu aso dem no me sre mo e mo nsam fa da bia me kam si no wadaka no entwin wom empataku wom ntontom aboa bia ne su e na gu aso dem o ti hwade oto nche ne ye e ma ne na ada no afo anko abonten ma yentu me de nse onom no omko mo nya ase ya yare fo papa enti ma me nka se ma me no me di ne ho ya wo be ma onye ho ade ono ba tena mfie nkuno ene na o miensa o frɛ ne maase ena maase enti mo find pride in say ye frɛ wasew ena wo push be ma ne me ware oba ono wo ba akono me de maame no yakwa ma na ebia de wonye ebe ka chen do gyan ha keka nda nyom no woto enkosi ba bia na ma ye young girls na ye ba no ye mfa binye futu be ma nware wa ensesa wo ne ma nkotena ne so no nware ope house ensesa ne ma akoma na wo saa adwen ne se obey ya wa bay de ma me nhwe so na me nware no o ma ba ne de yi adwen na de o mutiri mu say hu say ka se me ware wa abeba edi adwen e de na ma no
ɛsesa nneɛma nkɔ na ɔnware wo 2 wonni adwuma yɛ apa adwuma yɛ mɛma na aba no nso diska ɛyɛ yɛde ɛha nyinaa akɔto ɔmo so ade ɔmɛyɛ yɛn nie mesrɛw ɛma na aba no momfa mo nsa nyɛ adwuma at least oyi ze sɛ ɔne na wi nko oyi na nka wo nso nkɛnyɛ sɛ wode 10 cities ɛbɛtena ɛbɛha yɛ adwen enti yɛsrɛ mo program no na papa ɛka ne amfa amma sɛ yɛde bedi de atema begu aware yɛte mpata dwa so asɛmba yɛsiesie na ayɛyie weyɛ abɛ yɛbɛka ama na ayɛyie enti motifia mo nso so nka sɛ na yɛde gu aware ne yɛmfa ngu aware yɛ nyinaa yɛ wɔ aware ne bi yɛte aware na we aya de so sɛ wɔne ɔba na tena 9 years but ne wɔ ne ti mu sɛ yɛ ne yere ɛna initially no ɔse sisani ma beta me nche ne be simi nyama ma me simi nyama ma me baby awotie na kasa ye kyerɛ wade o enti wode oba ne te 9 years ni nyina no enye ne yere enye ne abawa house help ompeno ama na be simi nyama ma asa no fa ne sɛ yere what in na adwuna ho du a no asɔre no ada wo sua die mfiri mu ye nyina ye tia ware ase o ye tia ware ase ye we so bi dabi papa me September na 27 years na dia na nya na me betra so obi ngu na wale enye ye bota ye bra ono adwene me se sɛ wonya sika na wo to credit na wo tena TV ho wonya adaje 5 minutes asha sia bibi free mu so ho ma nti me dada me kan ne sɛ ɛma no ye mbɔ ye ho so na enye adwuma sɛ ya ebuo kra wo sɛ de bia me ka sɛ be ma wo ye adwuma de okɔba kra na ye ntua aka ɛyɛ ne fɛ na sɛ wo don sa pan saa de a be ma bia ne ho no na wo kɔ aware nso na sɛ ebusua na wo wram no wo hwɛ na sɛ ye mpa sign wachi all right osa your phone to the sense that wo phone kra phone call wunya no was have transfer kwa no no phone so yentoa so for ye twa ye ho akodi nkomo abanyi wa fidie no mfiri ha na ye ba na ya mamo update afa ye ba little kwaku ho na ye wo bibi wo ho a ene ye de bekire mo afa ye ba no ade bi obi sende ye enra ede ma me ye ne ye sister ni nkomo nwie ye bia isma wa ye ho adwuma wie okay ye wi ana ye de atoso amamo nti wo pe update a ene de AC a me pa cho twen ye sima edu echi obapa mamu ha meje oso boko de nyankopon adom na mo nso sa me beto mu a nkomo na so ne de na chese mo ho ye de nyankopon ase na Currency Ventures ene age adwa eye wuku da bia yetena se na yetena se a eyapomoden ho nsam ene ye de brahwefo ne atiefo wutie me na yade bia dokoro se ye di nkomo yi wutie ko bi wo kora wotie nkomo no kora na ne ba bia ne yampa enso so nka nkomo tie ne ke ne ba bia no enka bo abra ye tie nkomo ye futuo enso wotie no ne chese ne ba bi tutu no chese wontia po no no maduro edro na abe no nom na nya brofuduro eya bibiduro na mi nso minima bibiduro bia sa currency ke ye no idea bedwa so Zahara e ba me shane ne G capsules ya eye dro won so tatahwe a enei unom a eyi yade bia hinta wodi paduam asa kona ka ho edro na no hye no kwasem Zahara e ba me shane ne G capsules no obi o wonnam yade wo gonorrhea wo syphilis wanya bi deko numbi enye se bi e konti wonnum bi nom ebi kra ya wo mpa ne ama na ko be ye fie mienu wunhunu yi pe Zahara Herbal Mission ne G capsules ne nto ase kra mfiri ho e wo ne padua ne mu ma wo obi a wo nan onya nam yade a oko a ne kɔ no eja na ho hene ho na ho ye ho hene wo be dware wie na ho ye ho hene eye infections bi a wonya aye ase ntuyi e na ma sa ho hene no aba ukọ doctor fo ne kyerɛkyerɛ ne oma bi mu ne yade bi kɔ efa so eba ebeje wo nsam na animdifo na akyerɛ me hunu sɛ wo de pon ya wo behwa na kɔ na aba kɔ na aba no ɛno na egya ye sa ho hene no pedra wo be no mabetu ase Zahara Herbal Mission ne G capsule sɛ de da ya metena se ameka Maa Akos so kra wotena
tena se a wo ka say ye mfansu onom ye de mixture na num G capsules enum capsules no obetimi anom mixture ne nko abeboa obetimi anom capsules ne nko ade nso kan anom ba so wo ka ne me enu bomu awurade nyankopon na dwuma ye ne ye dobro mama ko sa wo ka ne me enu bomu sa ne wo ka na entantem so eye adwuma sa konkoma ne agyan no kwasem edro na no ohinte pe bi na no nom na enya adwuma emfa mawo obi ayam kuro also wanya bie num bi kan me enu bom na nom na hwade obi a wonsabu osisi suo emoja fi so fi bi tetawa ya ase oso me mbaso ni nyina ntime mma mesre wada eye wa wode aka kwa mawo e wo se besene ko eti nunu maduro ya no ohye eti na Sahara ba me hane ne G capsules wonyema frey ansa na wakono mbi esanse wo se ehunu sane a wadie ni ade dro na no ohye no kwasem onoma ebeboa wo afei obi a sabi wo wasitire yade wonum hindi e ba me hya no hindi ne de etiti aduro aduro ne ba ya chenye ne me kure ba na me hya eye titi enye na hindi no onomu a obi o wasitire yade typhoid fever jaundice malaria fever hey me cha yade me kan me gade hene tu ase deku say wa e de free ni padua ne mu wo wasitire yade na wo aduro so kura bofuduro so anom bi eye duro ne ye ne yie enti no enchira bofuduro obi abi biduro chira bofuduro ye de na ntisa oduma bofuduro kwa betimi anoma ka ho esanse pokura no so togu enti no numaduro no yade bi etete wo no num hindi no hindi heba mesa no obi a waya no fe aso yaya so nyale so menyare so mentiapo asa no ho ye no chese ubisa asa ne he na ye ne otibi ntre enso no ane bidie no no hu se wontiapo edro pe beje wo no eye hindi heba mesa onum mo hu ya de kura tete wo onum a etimi eboa ema wudidi utimi da obi ade sa wotimi na nakokona te no onum eye hindi na eboa wo freye ansa na me Sahara man no ebetwa to no masori no freye e was 0246 348 334 0246 348 334 and 0248 569 335 0248 335 Say Sahara man capsule. Mo mama ko ya mishra. Ewe ya 5 million. Tade o ka memedru no ma che say me ho mo asore. E memedru ampa. Abotre. Mama ko. Tade ubuge ya no ade me di bajiska. Me pa kwadi ajiska. Awon ade bajiska ya no ade. Ya so kuto bushafo. Memedru de ye no kwasam. Be ma no madru na no mamu odin a empa no so ye de. Na no kire se ko wu bebre. Sani amokai. Aha. I just say empa so hye ne nya wasam. What I say opeso twitwa wa wo so beti betwitwa wa wo. E ko wo sani obi a mudi nkomo yi meti wona ma ye din. No kwasam empa so ani je nya me bom ma say ye ne je. Yes. Paso agro. Enti no che say mema ne de e mo no maduro. Is a Haraman capsule. Wonim ye enti obo wa say wonu maduro enye e na ho anya no kore. We nya aphrodisia. Ye kode ye ba nuane a ye de ne nye. Enye. Enti wo ye dan a obema mba ye mere. Enya den san kosi. Obu wa wadi 50 years na ho den any 20 years 30 years boy enya peda wo de opatwe mu ne betene ye pe enya pe enti wo nyine no na wedie ne mu go we haban enye chemicals bia ononom na hye mu kena na mo den esa ye immune booster ne peja wo kwamo no ma che se awurade nyankopɔ obi a mama ta osisim ne nyina atime ma osisi gene e ma be ma ne mu ye mmere no no maduro we Sahara man no bema bia mama ne bia mu okram de channel message o kana sama me so de che me amachiaka obenu maba no wo se asem sebi wo ko ba bi so a na neoma fita bi amamman ko amama ko wo de so hwe ye ka ne se yie no obo wo ne se ye dada no ye na ada o esika de anke ye nya bi na mmom wa pamu den no maduro na entumi emo numbers me sign e de atudwa tew na masori eduro beje watrema na Sahara enro no so de onua so powerful
Kofo di ho adanse. Why fe wi? Nunum bi. Why fe? Mesewo. 0246 0246 348 348 334 0246 0246 348 334 and a 0248 0248 569 569 335 0248 0248 569 335 obi an frey frey numbers no o frey no obedi nkomo yade bi ha obi a doctor nkasa ne befa ne wo betwetwe nkomo Akoma na otumi ama advice nyame ensha papa okwa akache Dr. Samechi anpa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno no ato egusu ada wutie no yenkoso na yemamo update a efa ye na little kwaku wade kwaku je sese me na mane ebo mrane kwaku nana na ye bom mrane kwaku nana eye grow fine mojadro ononomu a utumi didi utumi da menstrual disorders bibia be free ho obedi abaye fan wo be se tobrom fefe kama yedi koko na ye ne aso anuane no bi agumo eye grow fine herbal tonic Mr. Bakwale na ashtam room smart ebo wase friend men seba happy dan pure leaf chemical na eba shop yemo wo benya grow fine onomu a obeye fine 0244596532 0244596532 wo fra Dr. Ebejo so na one wo edin komo ba bia pharmacy chemical shop mu wo benya grow fine emojadro no ebi na papa ma ebia na yaba little kwaku na say ya dey charge no so o ma hada kan na ho Ishmael okay when they say Ishmael you say yes and the papa body dey no papa Ishmael papa Ishmael no ma little kwaku ya fine say chere say anopai me ba ya me hu na nam say hey krate na when me hu no from afar na funu pa to na say ni ma me hu sam say go na gwa o fresh boy ba basa sa kwanu wo fe na na wo oh say na ne uche say wo be twitwa na nka yade ma na woi akua wa say kwa ko say kwa Ghana japade pa wansere dabi sesu na siri apie na hwede ni padua arreho na akua nkrofo oboa ebi aboa ebi guso ya ka chetie for say ye hwe na ma ne ho ato ko so benanti say 1 year onya nanti onya nwia e say all recover kakra all recover enti eguso a mo akwan enti mama fa line into dwansa na ye mehwa de we donation line no ye 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 pictures here work ade to so ni na ya bra oba ye no pictures bra oba ye no e bia ne de kanya wo hwa ko mamu bra oba ye no work asafiti don wa ama ye don wa ama ye bra oba ye no a ba bia de ne nan ba ye no na aye hemsem no na eye ya Thursday ni Thursday ni enti na fe ye koye ni fast ye oba ya ne ho akurakuro ebinie ya de ne ko hospital oba na ti ko se na na ti kuro nku akotwa na fe ya de ne ko hospital bra ya de ne ko ni ni Thursday ya de ne ko NSDJ Quentin Adam Roma wo kire you obi se emergency nyamisha papa DJ nyamisha pa ya de ne ko hospital ya ko je ne tu ho ni nyina eni na che se na enya ahogono so na ya brehosem na no eden na ya de tu omafo animu a wo mo bua yen na ebi guso bua because akra ne ho nton no eba 10 cities 5 cities 6 cities ebi create me 1 city ba ebi timi de town ebi de mu obi ya de ba ni na ye gina wa obi anso de ye ni so oh pastor many so say yeah me ya many so say ya de ni so ewrade ni so what by for no say ni so ade empoma omo nya bi kura ma omo paye nyame nsira wo me omo na ehu mo adwuma omo na yehu omo mo to anya bi no aso yehu na mfa mo sama trosem ka donation line ni biem 0599 814 926
0813226 na aduane ne yɛde ma no enti ebra ne kase ne twetwe ye no ne ho ade ne twetwe ye no ya wo ɛna wo ne nai atwetwe enti ba no ko ne fɛ ɛna hu na mka sɛ papa de ade na sada na me Ishmael kɔ hɔ anopa no ya woni Ishmael me kɔ ewia me hwɛ ne nan na me sɛ awurade nti adu ba me abɔka egu me abɔka egu me sɛ ade na asa ayo wasi bi sɛ sai na feina na eba afei ya sai na kɛseɛ no ɛba ɛmbra yɛkɔ hɔ no wɔ show no yɛne ne di agorɔ wɔ mpa so wɔ sɔ me nsa akora yi wɔnyi ne nsa wɔ so wɔnyi ne nsa wɔde ne nsa na lɔke me deɛ ne dendendenden wɔsi wɔnyi mu yɛgu so ne yɛto nnuro ne ma no ne yɛma no aduane afei deɛ mɔmɛhwɛ little kwaku wɔni o the current update nie fama yɛ sakura ni mu se de na abrebia na aye su dia ma no me pa cha bon hwa little kwaku we you on the pastor Junior o me hwa na mo ye bi nyame ye bi waka fata ma no wo su no ne sabre no eto woni enrade nafa wei ha wo de fa nti wo de wei to ha to ha na de to ha wo gba me kokko wo gba me kokko hu no sana nyame ya ajimin fama ya na fe nka wei kwa na mpese nka ye di twato na eno ye na Akoma sofo panyini pa no Akoma FM sofo panyini pa ma wo de little kwaku wa ye at least Akoma FM save so ya save so Media General save so. Media General save so. And now you ready? Your friend no. Edi on the man Edward. Okay. Was say Marco? Mo ye na brebia na mehwe. Na me donate. And enra no. Me donate. Na me o say mbisa se die ntia. Was say enra wo hu ha we be patcho na da so no. Yebra Edward say wo hu we no. Was say manye bibia makra na miniti. Enti onko akwasende sika ansa na naduane yesi ho wadi adanya wose no onim sakra ne besere na wo hwe ne ho dwiri na ma hwe mo hwe le to kwaku se mo hwe ni feelings na ba no we say ozo wo watenka se to kwaku o na point me no me de mami so kakra na kikino na tenke ye na akura isa wo watenka eti na wo tumi sere eh da bi na sakra de na ya de ni pen ni ti no ni mo say wa siri agbo ni ne wa de mo hwe ai and then you guys do see I know enti we ye brande and then so Pastor Julius e de ne born e bo e na chese ha so wa ye bio eni si krata ta mani asio yi me say dia o si ehia won ohia won so ohia aboa ke pe anajo hafo mo pe no kunu ma double ba anajo hafo mo de double ba no eko etuo na anu mienu no ohia ya enti all the time anu oyare no eni ne ya na o so a wontimi nsu no eni ne ya no wo sere no odi ni mienu nyina be compare oba afoforo ni mu no die na o su no video no na any first day ni video no na oye na o su na no ntimi nsu en compare die no o sere na yenhwe ne na asia tatai no na ne na asia ye shepe no eli eni na we dia compare we dey won sa so ne nan ni mu so and we have we have won. We have at least Akoma FM ba edi na say. Edi na say. Edi vie say. Enka wawu. Se se enka wawu. Because ma we ni adwuma stations ya ni bebenti ase. Na nya de omo kan na be ja we yo. Ya je pa nti Jesus omo be kan winning team no ye no omo nyina je nkwan ye abuan krofo I think that is the best. Okay nti yeguso bua no yeguso onante
onwia yade ni free ne yam egugu ne ho enra so mo se na duane na na emunya di the more na onum nro na eyi nyare won nyina bi enti kakra nyame kwa ne don asese so for odidi wie a na ase bi ade be chi bia no na bibia won ho na eyi ba ebe hinta saa na kakunu hu na but aduane no so nye yinsesa wa ya hono go e ya prema for aduane prema for aduane pa na kola no odi le bo de pa na no na yire kan de e bo na say eh e dey say wu e prema for aduane pa na kwaku di no ate enshan kanya me say emu ankrofo de ba esan say ye de kokko akra no ayaresam ntino enkrofo nya testimonies omu donate bi because a girl be ono ordinary buy message or say the menses be ekwa afe na man wakọ hospital wanum nro emma kopem say ye we na oyi 10 cities or 10 cities no the Sunday and obo mpa ye gu so say the problem ni Awurade nyina doye no so nyama no kokwa bie kwa 3 days kokwa bie kwa the problem kokwa bie kwa kan so obeba studio obeba ye dwuma mu ha on do so obeka no phone so obeba yes sister ba ko fra wa brochi so wa dance die enura me wo ho na ish enu na me beka nti mo fa nto so ma me na me kan wo me phone so because they to me phone so was say good evening Marco, I'm Aisha from Accra. I just received me kind of said you was I just received an instant miracle donating for little Kweku this evening. Indeed, God is great. And I make answer really God glory be to God. Me na me answer and sir. And I say answer what happened? Was say I donated 6 Ghana cedis. But as going home this night, I found 100 Ghana cedis on the floor this night. Hey, what's in the sick and I can't win 6 cedis. Or the 6 are 100. Yeah, or 6 cedis. What's in here? Can I say a touching? Uncle send. Yes, so best send this, but man, I can in Tanta. As one question, now who was sending the Nabe with the 6 cedis. Into a good mobile money was so all you know. And or catch the man, be the man and say, Mazafo adoso no se there be program na me hwene de enyansa program me hu na kura na ma hwe program na che enti ase ka papa na ye bu na bem en o send this cedis e ba me hu enti o so o kofi no say na cedis ya masa send na di na me di na numre ti hu abobu ana o de ko woduru kwa mu nya 100 Ghana wo fo and the talk so no come on I just say it's amazing kwaku ni da bia ya kanoma kwaku bibi wo no ho a bibi wa oye unique unique bibi enti akola no da chi nipa nyina be hunu ma ho se yen akasa ye program no yenim se nipa bi ya azan tetoda ko bi shada ba se me be pem akora na ye twetwe ye o na se ye hunu ye hu but kwaku nkwan ba ye no the way Akoma nyina agitu so mu se so mu se no akora ye mu ano no etre se kunku atade ye nti ne santu bi mama wo bo bi biara na me de mpa ya de bia me can raj nyame nsira papa nyame nsira wo papa and happy home foundation and boutique no kwa bright nyame nsira wo mo tariza boaten omu nyina nyame nsira wo mo ya abo ama edu nyame nsira wo areta bonze ne mo nyame nsira wo mo nyina your one cry what tamade wo wa fa na me de me kan say titiri wona e wa brochire mama de nkrata asem aye dan a opese onya nkrata Awurade mfasa donation so so onye kwan fa ma no ye bi kura mpa Awurade mfasa nie kwan ma no na ne nsanka nkrata asem say ono so one ne yira ware wo mo nwoe odonate me bom pa ye ma ne say Awurade donation so ma ye fro no be fa ba Womanfo hunu say ye funu no be fa ba afi we ya obenyin say enti number no 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 Mary Akosia Ade any dia beba yami sha pastor ye be ko so amoma for update sa second story but na say na fe yen kaja emfa engum ye twa ye ho abasema
ni akajagu Bema, if it's a far rocker for draw Pakum capsules, we show Minison. Pakum, a mammy. And one of our friend of office. Me na me bomb pie ma wa mo to no ye wa ne baby e gba da se ati ma be asa mo ejan mo bi ne yi mu a wo ji sika ka sa asa mo ne se o wa yi o wa e kan say private jet Monday ya e twem ye no Monday o frame an ko na say Akoma FM scan ho to say nsem o be kan phone so no nyensem ketwa e bit say me makuya o sha say o be kan na me kate phone because me nyo bia me pedede o maso mama wo boa sika no on fa bi ma o de bi ba o be fie awia no na me ti akonya mu na Monday no Monday na asa o ba ye no o ba bi sika me so wata maka jo say na miniska I didn't know how live at 7 p.m. na Onuya TV and so asanya repeating 10 to 11 p.m. Onuya be repeating 10 to 11 p.m. na OIC TV so repeating 7 p.m. Mami Udin Fremi Sinda Ablado. Sinda Ablado. Sinda ofri hina bai. Ni free Accra Akpon Katamansu Apollonia. Okay, area yetie. So me krani boni bia and so ne ame share mu program ni wasam na wo de bai no ne ye party o. Masam na me de bai no. Enye ba bia wo hwe no. Me de bia ma no bi awo 4. Wan hwe me kan say obesisan. Na so waje nkola ne mu nyina gume so. Wa hwe me ne nkola ne mu free me nyisem mu bepi omo awo mu nyina emfa ne ho. Ya kan sa emfa ne ho enti me ye madwin say me ne no ntine biom. Ena me san koshi a be man fufuro. Osi obe ware me na me si debut o afi aware bi eni me nim bio ni ame hu nti me pejuma na me di ahwe me nkola no mu na achi omu be yeyie. Osi o obe boa me di ahwe nkola no mu. Nti e den no obe ye di aboa me osi o wa bisa mase ni nyina ena aka kire no. Nti obe boa me di ahwe nkola no mu. Enti onu oyo sofo ntumi nye mi boni bia ena me si yo. Ena me si yo. Se wakan sa de mati. Enti yes starting kakra na baby ame wonu me papa di free mu. Ena me free ho ba krofu fro so ofre me. Se me mra ni ho ena me kasira ni se o. Me mbo me nsa enti me ntumi ba. O si yo enti 3 days later. Ena me koye. Me koye no me ba no me koye no ni me dae ena me sam me chi be fie me 1 month be so no me mesisi ma ena me frɛ no me ka kire no say me mesisi ma o say di asem na me no kan ye no ena me si o di asem na o pese me ne wo nkan nia me ho no edu na kasa na me ti o nia me ho no enu na me ka kire o no say o enu de anya ni de se me nim say of software nti onya mi ontumi nya mi say na me si a enti obu mi say me ya sha oni ana o si ni awaka no edu na awaka enti ni se no nya ni de na me say se ni se no nya wo de se o se nya ni de se me frɛ na waka ati mi ma me frɛ no o ka ati no me bra so frɛ no ono so saa enti me sisan line no di frɛ no so hu se ya mi a na waka ati enti afi so hu se different life bi frɛ no a wan fe biom me frɛ no saa wan fa no na me gya no frɛ me a ma bɔ modi ahwɛ me hu saa wo akwala no anya 2 years ni etire na me san frɛ no enti me kan se me frɛ no po be no ni hu no waka se o ma nya ni yie